Mutse community a radio gona fa le go 96 dot number 3 FM re dutse fela metsotsong e lesome šupa ka kapa go ikela go ere a ya lesome ke gore 17 minutes before the hour 10 o'clock ka gare ga lana go lapitšentše kgolo leo le bepitšego tharolo ya mathata gomme yona e sepela le mang e sa sepele le professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo yeo e a tšwelago ka lefaseng la ga matlala Ramošibo kgauswi a le letamo re a leboga ka go rialo joy celebration e šibale ba fetša go katoga ba re modimo ke lerato na o ba le lerato jwang o hloile moagišane wa gago le ge e le gore le ba bangwe bona ye baagišane man re a leboga mara o mo gotlelele o sekwa re ke modumediša o a gomola ebile ke lapile o lapiša ke o ka lapiša ko go dumediša motho o losa eng ka gore a re nkuke ge nke ba re nkuke e be tla ba gore ke a lapa ke feletše ke mane wele go o bolela o lose selo o no re maakhelwane o dumela re tu yona tu yela ya gage e tlo mokokona mosegare ka moka ya mokokona nto e swana le ge o ka re o dula le monna a se robale ka gae ga a bua ka 10 o tsebe re mo tsileng a etla gae o tla plana maka ya ga mputša jwale kore so ga mputša so kore so jwale wena o se kwa mmotšiša ga a fitlha o no re na le kae papa go bana ra wa re gona wa mo tšhelela metsa go hlapa a hlapa wa mo fatša go jaja wa re tu o tla kwa wena yona nto ya gore a wa mmotšiša selo napile o mo hloletše bolwetši ka mara ga gage jwale tlogela tsotsi e kokone ke botsotsi ba yona le na le a rasa go ntlwale kai a he o rasa o mo kweša bose go mola gore tu mo diele dilo ka moka ga tsona tše a di ratang letle ko go botša wena o tla mpotša after kgodinyana tše tharo letle o kry-a o ka re hou e je letlhare o botša nnete mmistru ka re o sena ntswetše o no re tu go mola o te molato ka kapa radio o gona professor Moremi o gorogile mo pitšeng tše kgolo le balli ba rena ba gorogile na le kae na lena le gona moroka ke tše sebaka sengwane ke go tamiše ebile ke go amogele ka gare ga lana go lapitšeng tše kgolo ke tshepe gore o bile le weekend monate a go tloga mo lana le wena ra kgaogana go ka labone le ge ke tseba gore ka kua tlong tša baroka ka falega go ne khutšo leemaema ke leemaema le nyaka go bona batho ba fodile le nyaka go bona batho ba phetše gabotse ba swabiša baloi ke no tša sebaka se mongaka ke go amogela semmušo ebile ke ya go amogela ka gare ga lana go lapitšeng tše kgolo ebile ko go tamiša ya mane nko tamiše tamiše le babogedi le batheletše moroka a ke go tame malome ka kapa ke ya go tamiša ke tamiša le balli ba le go fa ke dumediša baruti magoši a borena mangaka a setšo ka go fapana-fapana re a batama ke bue ke tamiše le banna ba re šomago le bona ka fa ke ba ga mang balli ba ke ba ga Zulu all right mokgwantse go bona ke kgotsa so go ne tabane nngwe gona mo e no re bapadi mmino ga nnyane re boledi malome ka ka ya no ke a e bona Skhosana a re ngwana wa modimo a jwale mo ba ranna mo go bona mo gona mo wa mo ba ranna thui banna ngwana a modimo wa ke le nna ke no ba ngwana Jesu bana beshu ke no ba ngwana Jesu wa go se tsebe selo moroka no di lokile la ke tobetsa ka mowe re spele tobetsa re spele nako ile nke re tseneng ditabeng re boneng gore na family e thušega jwa moroka o be o sa batamiše jwa le madume a kgaola ke sebe sweng ke se lokišitšwe ngwanešo se dutše gabotse o ka no tšwela pele no re a leboga malome ka kapa ge se lokišitšwe mokgwa ka ga ke nyake go no re ke tseba gore go ne tabane nngwe ya ka mo wa kry-a ile gore re no e phasha
Magagesho nna ke a le tamiša ke ngaka Moremi ke tamiša bohle ka moka ba ba theeleditše go radio ye ke tamiša ka mafarahlahleng di-camera ke tše le tsebe gore ge re lefa ka kua Facebook ba re bogetše taba tša rena di a kwagala le tsebe gore radio e kwa ke mang le mang mathata a lena le a bieng gabotse ge re le mo radiong le tsebe gore ge le bolela ditaba go ne le ba bang ba leng gae ba tlo tsebang gore o a bolela nnete kofe o a bolela maaka kofe so ye le tletšego mo le no dula godimo ga ditaba Magagesho tše di nyakegang tša nnete tše di lego bohlokwa gore re di kwe malome ka kapa a ba titsebiše gore ke bo mang and then go tloga moo ba fe melao ya kgašo Thobela. Nna ke nna Nthabiseng Kate Temane ke tšwelela ka mo Tafelkop. Thobela batheletši le ntate Moremi le ntate ka kapa le bašomi ka bona ya bolela mo ke Nomsa Zulu go tšwa ka Tafelkop. Dumelang batheletši ya bolela mo ke Fikile wa ga Zulu ka Tafelkop. Dumelang batheletši ya bolela go mo ke Lina Ntuli ka Tafelkop. Dumelang Magagesho ya bolela mo ke Josephine Mpofela wa Tafelkop. Thobela batho ka moka setšhaba ka moka ya bolelang ke Puleng wa ga Zulu o tšwa ka Tafelkop le Yeah. All right. Ba feletše. Yeah, malome ka kapa ba fe melao ya kgašo re tsene ditabeng. a re a leboga ba ga Zulu kana mama o ile kwa ga mang ya ke kule difane tše mmalwanyana ke kule le se sengwe o ka re ke sa Sevenda jalo kapa Setsonga jalo batswadi re a leboga re le amogetše melao ya ka mo diphapošeng kgašo re kgopela gore dilathekeng di beng silent re kgopela gore ge re tla be re bolela fa re seke ra bitša maina a dingaka mo moyeng a dikereke le ba porofeta re boe gape re seke ra bitša maina a baagišane ba rena re boe gape re seke be ra bitša maina a badudi ba mo re tšwang ge e ka ba mohlomongwe o ile wa tekere o ile ngakeng Tsoko o ile ngakeng kae e no ba go raya ngakeng Tsoko kerekeng Tsoko mo porofeta Tsoko le yena Moremi ka bo yena le kgono le ke ngaka Tsoko e tla ba ngaka Moremi ge re tšwa ka mo diphapošeng kgašo ka fa se sengwe gape batswadi re kgopela gore ge go ka fitlha nako ya gore go be le dingangišano re kgopela re seke ra tsenana ka ganong ge o mongwe a bolela re mo fa nako ra mo theeletša ge o ekwa o ka re ga a bolele gabotse kapa ga a ebe gabotse kapa o gone se o nyakang go se bolela o no emiša letsogo re tlabe re go lebeletše re tlo go fa sebaka sa gore o bolele se sengwe gape re kgopela gore batho ba arabe dipotšišo go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona sa mafelelo batswadi re kgopela nnete tafoleng e ka be e swabiša e ka be e ješa dihlong e ka be e le bohloko e ka be e baba nnete e ya phološa ebile nnete e dira gore motho a hwetše thušo ya nnete ka baka la gore ge o ka ya dokteng le ge ka ba ya sekgowa wa re o bolaya ke maoto wa re o opa ke hlogo o tlo go fa ntwa go opa ya go fodiša hlogo maoto a tšwela pele a opa jwale nnete tafoleng batswadi gore re tla re kgoneng go tseba re berekela kae mogala boa ga Moremi ge le mmona a le mo o titimile boroko gore a tla a kgone go kwa mathata a lena ka bo yena ge a be a kgona o be a ka no romela batho ba bangwe a re tsamaya lontšela ditaba le tla boa le mpotša e fela ga se a dira jalo ka baka la gore mathata a lena a tloga a le bohlokwa kudu go yena ebile ge a theeleditše ka bo yena o tla tseba gore ba lapa le kapa ba malapa a go tloga mo ge ke ya go boledišana le badimo ba gešo le modimo ba tla ntlhatlha gore ke ba thuše ka tsela ya mohutamang gore le feleletšeng le thušega le hwetša boroko le hwetša khutšo ka magaeng ke yona melao ya sealemoya seo mola voice note go bolela mankgane
go bolela nna o ke lena alright ya ke tlo thoma ka wena ke gopela gore dilo tsela o di boletse mo la voice note ke sure gore wa di tseba o sa di gopola ke se ka go gopotsa tše dingwe tša tsona mo la ise tša gešo ise ne ditabeng o re fe tsona ka bokgware le botswerere okay alright re a leboga ka kapa o di a buang ke gopetse gore difounu di beng silent ya go lleng ya ka ke nnoši maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši mphe wena dumelang tate Kakapa ya bolelang mo ke fikile wa ga Zulu ka Tafelkop ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ntate Kakapa mabapi le mathata re na le ngona ka kwa lapeng la ga Zulu ka kwa ga gešo re satletše ke mahu a semaka a sa leng a thoma gale so e le gore last year rena re le bana ba Nthabiseng Kate Temane re tlhokofaletše ke abuta rena e le go Tebogo go tlhokofaleleng ke Tebogo re tšwile re le bana ba mama re nyako ya re ekwa gore go regetšeng ka abute re tšwile rena seng sa rena ka gore abuta rena o tlhokofaletše ka Gauteng mo re beng re na le re nnoši go sena motho mogolo ra tswa re nnoši ra era kwa gore abuti re nyako tseba gore abuti o jile keng ka gore o tlhokofetše ga bohloko ene o tlhokofetše ka semaka ge re fihla mo re beng re tšwile ba re hlalosetša gore moji wa abuti o gona mo familing ke motho wa mosadi ba mo describe motho wa mosadi o na le basadi ba berekišanang le bona okay ra tloga Gauteng re tlile gae ge re fihla mo gae re ge re fihla gae ra dula meetingeng gae go bolelwa ka yona tabe ya gore go tlo riwa jwang mabapi le dipoloko nta mathomo mama e boletšeng ke gore moruti ya gagwe o moditše gore Tebogo o goromeditšwe ka dihlare ke nta mathomo e boletšeng eo go sa tše go bolelwa dilo tše dintši okay Tebogo o goromeditšwe ka dihlare go ya ra bolela ditaba tša di-arrangement gore go tlo bolokwa jwang mo gare gabe ke rena re itše re tšwile re ile mmolong mama o khukhunne a na la nnoši a sepela a re ba re yena o nyako ya ekwa gore Tebogo o jele ke eng nna ke believe gore ge re na le mathata ka lapeng mama o na le bana ba ba-4 o šetše ka bana ba ba-3 mama ga a hlakane le bothata o santše a re bitše re ba bagolo a re bitše a re bana baka ge go le so a re tšweng re re kweng gore go riegileng ka Tebogo e seng gore a tšwe a nnoši a tšwe a botšiše yena a na la nnoši kare sa tlo gore botša rena re ka se tshepe ka gore re be re se gona so dilo tše di regetšeng kwa gae ke tše dintšhi mo e leng gore tše dintšha dilo ge rena re dikwa re a di tshepa ka gore di sepelelana le ditiro tša gage mama ausi wa ka o mogolo o ba hwetša di-miscarriage ausi wa ka hwetša di-miscarriage go a fihla mo e leng gore o tla go mama o tlo nyaka thušo jwale ka motswadi ya gage ga fihla go mama mmotša gore mama ke kgopela nke o nke maemiše o bone gore o ka nthuša jwang jwale ka motswadi yaka mama o itše ga fetola ausi wa ka o mmoditše ka mokgwa ile gore go sa be le ngwana go thome ka yena le mamogolo wa ka Shule ga ana ngwana ene a gona bothata felo awa ra gomola ausi ka a tekela mo a tekelang kerekeng Masanjoneng gona kwa Gauteng a thušega mme ole o itše ga fetše o mo thuša mmotša gore a se ka ba legata kwa gae ausi ka ke gato ba le ngwana mathomo nnete ngwane la wa o phedile ausi ka a ba le ngwane mong gape wa bobedi so rena ntate Moremi dilo tše e leng gore re a dikwa ge re tšwile re tintšhitše re a di gola ka baka la gore di a sepelelana le ditiro tša mmago rena ge ba re mama wa re lawyer nna ke a gola ka gore nka se re mama wa re lawyer ka sehlare fela mama le ka dipolelo tša gage mama ga ana dipolelo tše botse godimo ga rena re le bana ba gage ke gopela ngwago mong ke sa tsena sekolo ka gopela mama gore ke gopela gore a nrekele makousu a sekolo ke be ke tswa Gauteng ke be ke etetše ausi wa ka mama o itše ga mphetola re la nna re ka mokgwa o lapišang a ke tsebe gore wa o sa bo mmenogile ka taxi wa hlokofala wena o nnoši ka dikhwi tša wena
go ile mama e be le motho e leng gore o hwetša tšhelete ya rena ya maintenance nna le mošimnyana ke tswa mafelelo ke be ke mo kgopela dilo ka mogo ka go tseba gore go na le setseka se e leng gore wa se hwetša go tswa go tata go rena that's why ke be ke na le right ya gore ke mo kgopele gore ke kgopele o nrekele sa gore go ile ka 2011 ka botša mama gore mama jale gong jale ke nne mogolo a ke le so ke nne mogolo ke kgopela gore o mphe tšhelete ka ya maintenance ke kgone go thekela diaparo ke ithekele le dilo tša go hlapa ke godile jwale ke kgarebe go be go na le mogala ba mama ka o wa ga Themane o ba na le dikgomo mogala ba wa ga Themane mogala ba beng a na le dikgomo go bona le kgomo engwe mo dikgomong tša mogala ba re ke 7 kgomo eo nkile ya gobatša motho kwa Tafelkopo ba decide ya setšhaba gore kgomo e ga ya lokela setšhaba e santse gore e bolaiwe mama ke tša mphetola re la nna re ke a tena nka be e le nna 7 ba thunye nna ke dikhutši so dilo tše di so a gona gore ba ka nrela ba re mama ka wa ntoya ka se ka tshepa a go kgonege le dipolelo tša gage mama ana dipolelo tše botse godimo ga rena re le bana ba gage mone le gore ka mo familing ya gaZulu rena re sa tletše ke mahu a semaka bašimnyana ba ka kwa gagešo ba hlokofala ga bohloko ka moka ga bona ga gona mošimnyana ka kwa lapeng ke tlo gore o ba duitše ore mo gongwe go fulo wa aowa re bile la buta ka go mogolo e be le wa bo ausi wa ka okwe a buta ka ba mohlabile ka thipa a hlokofala ba tla ba hlaba a buta ka o mong ke morwa mamogolo wa ka ekwe yena itše a survivor a buta ka yeo go ya ngwana mamogolo wa ka e mongwe wa ka Mohlanka a fo tšea thapo a tetlema ge re botšiša motho le ba re o hlole a thabile go bo go sena bothata mara a tšea thapo a tetlema re sa kgotsitše la mpho morwedi wa mamogolo wa ka a hwetša accident le ena a hlokofala a fo tloga mo a le mmerekong gona ka Pitori a hwetša accident a hlokofala mahu ka moka ke a semaka e fo ba go foriega re sa kgotsitše ona mahu ao ya ba la abuti wa ka jwa la abuti wa ka le nkwisitše bohloko ka kudu mo e leng gore ke tšere decision gore ke ngwalle pitšeng tše kgolo ka go bona gore re a fela mo familing ene re felang ge re tšwa ba re botša gore ditaba di gona mo familing motho wa reng busy kwa gona mo familing so that's why nna ke tšere decision gore ke ngwalle dipitšeng tše kgolo re nyake thušo gore tše ba re botšang tšona ka mama re kgone go hwetša thušo ge e le gore o a šomišiwa le gona le ena a hwetše thušo cause nna nkile ka mo confronta mama ka mmotšiša a mpotša re yena a dirile dilo tšeo maybe ba mo šomiša a wa yena ge re ka monyakela thušo a wa le yena a ka ithabela ge le tšwa tabeng ya mahu akhe ba šupa mamao nna re itše ge re itšwa ka lehu la abuti wa ka mosadi e ba mo describe-ileng e be le mama ba rile ke mosadi o mo jwang ba re hlaloseditše gore ke mosadi o mokopana wa mohlologadi gore re tshepe gore ke ena ntate Moremi ba re botša gore ke mosadi e leng gore ke mohlologadi o kena dikereke e seng kereke dikereke ene mosadi yo ka mokgwa leng kotse ka gona a nyake ke 1 hand o nyaka ke 5 hand a ke kwešiše matsogo a mahlano jwang gore ngake e 1 e ka se mokgone go nyakega 5 hand o mmago gore ba mo kgone mama nna ka gae ke firstborn okay gare ga bana ba ka moka o kuša nna bohloko ka kudukudu ntate Moremi ke kwa bohloko ka gore di-miscarriage tšaka ge ke ya dipetlele ba ilo checka bana ba ka mo teng body scanning bana ba ka a ebe bana ba gabotse ba mbukele difomo gore o tlo tlatša difomo re tlo terminata dimpa ke gane nna ke re ge e le segole ke saka ke tla se amogela e le segole gona ka mokgwa ge nka re ke dutse le yena fatshe ke bolela le yena nna ke kwane le go morasetša ke kwane le go bolela dilo tše ntšhi le yena ke motho e leng gore o mpotša mantšu o tshwela le mare seatleng gore wene ka mokgoleng ka gona o ka se tsoge le monna wa mmona ekwa ke motswadi wa ka le nna ke a rata gore a mphe thušo e ke fitlha diskeneng bana ba ka ke bana ba mehlolo mare ge ke fetšo belega ka re ke gannontšha dimpa tšele ba reng ke dintšhe bana ba ka e ba batho gabotse
ke makale ke kgotse gore gabotse go diragalang. Motswadi ya ka ke motswadi e leng gore ka gae o hlokomela ke nna ke mo riela ntong wa lengwe. Ke itse ka dula fase le yena ka re o ka re ke go diretse go fihlela le mo e leng gore ke nako gore ke tetebelele nna gore ke dire dilo tšaka thaka tšaka di tla gole ka montle. Nna ka mogae ke gale ke le busy ba bang ba ka re ba bereka go njwala ba tla tšwela pele. Ke mo hlokomela ka ntong wa lengwe a re nna ngwana a sa nyakong go mphepa ke tla mo laetša till le hono since a mpotša mantšu a mpotšang ngona dilo tšaka a di loke. Mara ge nka thoma ka mo fepa dilo tšaka di a loka. Ke tlo phela bophelo ba mohuto ba ileng gore motswadi wa ka ke kuša ke yena bohloko. Re tlile mo re lebeletše gore a rena taba le gore batho ba tlo reng goba go diragalang e re nyakang ke gore rena re fole re hwetše thušo le yena re mo thuše ka motswadi jwale ka motswadi ya rena ka ga ya re tsene rena re kitima le metsaba ya bana ba bo mamogolo a rena le bo mamogolo a rena. Ka ge re rutile ke yena gore ge re le bana ba bo mmangwane le bo mamogolo re tshwantse re swarane le hono le a re tsene ka ga gage ra tšhaba o tsena ka ga gage ka baka la dipolelo tša gage le ditiro tše di dirang. Mama o tsena dikereke o na le diaparo o ka re tša kereke tše ka moka ge re mmotšiša gore thapelo ke thapelo ke rapela le kereke e leng gore ya rapela. O apara dipheka tša go fapana ka dikhala ya ba masaka ra ipotšiša gore gane ge motho ga ile gore o thaswa ka sekereke o swantše gore ba mo goroše mma mosebeletsi wa gage a mo tliše ka lapeng a mo riele diflaga go laetša gore aowa ka nnete o tšo bo wa rena motswadi o a sepela a ya dikerekeng tša gage a se boe ka gae ba re ba mo tlišitše o titirela dilo mo jarateng re fapana le yena ka dilo tša mohuto. Mama ke motho o ka reng o thasitše gararo gore ga fo marazanga a goroga. Jwale tša mohuto di a re tla ba rena re le bana gore ge go le so re dire jwang. Ra dula le yena fase ra mmotša gore re kgopele go thuša re botše nnete gore re go thuše ka baka la gore batho ba ka se re botše ba le 7 gore re tshwenya ke wene o sa re tshwenye. Tate Moremi e re kgopelang ke thušo re nyaka thušo go tšwa go lena le yena a ra mo tliša mo gore re tlo mo segiša ka batho re tlo riang re tlile mo re nyaka thušo gore le yena a hwetše thušo e re kgopelang ke thušo. Mama ke eng le lena mo Ke ausa rena a ye mo go yena re ko yena ai o tlo berekšale batamelanyana mma go rena o swere khona batamelanyana ya lokologa mma go rena o khokhe moya o ba kwele ba boletšitše ba di boletšeng tsena before go tlo tsena mmamogolo ge re tlo ya ka kua go mama bjale re a ritela bjale bana ba ka nnete ba bolela ditaba nna ka lehula abuta rena ga ba etla ba etswa Gauteng ba nkgopetše ba re sese re kgopela gore gape ba re botse kwa mo re tswang makgong ba re botša gore ke mama dirago di 1 2 3 nna ka ba fetola ka re aowa lena sa thaetšeng batho ba makgweng nke re kweng ba mo gae re kweng gore bona ba bolelang gore ba bolela taba tša go swana na ka nnete ra tšwa be e le nna le kgaetšedi ka mona le ngwanyana gešo ra tšwa ra ya mo re ile go hlola re kwa gore lehula abuti be ile le normale goba jwang a re fihla ka nnete a ba file re botša re ke moloko mojana so mangwane le yena a senka ba le mantšu a mabotse gane le batho ba bangwe o re ngwanaka o bolaile ke Masello ke nna okay a ke batamela aowa ngwanaka o bolaile ke Mkoneng ke mmangwane tšhiki ngwanaka aowa ba re o bolaile ke mama ko re fo tsamaya kgapetša batho moka jwale nna re ra leboga ga ba re tlišitše mo bana ba gage le hone cause ke gale re ikwa bohloko re sa tsebe re bohloko jo re ka bo solva bjang a re na tšhelete gore re ka ya meropeng gore tle re thušega. Nna mmangwane o tlile gaka disontaga tše pedi o tsena a roya kerekeng
ga thoma fitla kwa o tlile a tsena ka mojarateng ka mo thabela ke re ke mmangwane ge ke ebile ke mo fa dijo ke mo fa sele se ke nego le sona ke gopola ebile kane ke kgole ke mo fegeletša ka koloi go ya ga gage a boa gape sontaga jalo ka dira o tlile sontaga tše pedi fela ya ba a laetša se ka hlela satla go tlogela moo awa ka lapeng la ka ya ba go šašarakane dilo ka mokana ga tšona mmangwane o tlo tloga o ile o botša baagelane baka o re Masello bana ba gage ba ka se tsoge ba kry-a mebereko le ga ba ka rata Ke mmangwana. Okay. nna mebereko a bona ke ribegile ene ka nnete tša re go tloga kwa gaka bana ba ka ba felela ke ba mphounela ba le magwe mama gape re ya hearing awa ngwanaka o ya hearing yang jwale aowa ke tsebe ye mong le ena mphounele o be a ne le bona bo mmangwana ge magweng wa bereka le ena gape o le dina re ke ya hearing tšike mebereko e fedi le nna self ke ya hearing ka re gane mara mmangwane o reng a tla ka gare ga lapa la ka dilo di a šašarakana ba le mmangwane go tloga mo o tsamaya bolela botša batho ka montle ka nna gore yena ga tlile ka kwa ka gore a ke tse gore o tšereng se se dirileng gore ka gare ga lapa la ka go šašarakana mmangwane ke mamago last born ya bomma ya ene o tsebe kotsi mmangwane ago ke mmago re šetše le ena ke o Ke mma ka kwa mafelelong ke gore ke mmago ba and then mmago ba ke le mmago wo ke bana ba motho le wo o bo ene mmangwane sala dula nageng ye nngwe kwa mogaung ka tšea ngwana ka o ngwannyana ka mo fa yena ke bereka gore mmangwane a mphepele ngwaneko cause nna ke bereka mmangwane kwa mogaung ba tšo mo tšea ga bohloko ka ke tšo mo tšea nna le monnaka re mo tšhabiša setšhaba sa mogaung se mo tšhuba ba mmolaya ba re wa loya mmangwane ke gopola ebane kore ke rwala merwalo ya gage ke e tšhabiša ke re maregane go direga eng ke gopola setšhaba se tletše mo tseleng so ke re nna ke latile ngwana ka jwala a ke fitlha ba re sho ke ena ka re no ka emiša matsogo ka re na se nna ntebeleleng ge nka be e le gore yena ka nako re mo tšhabišitše setšhaba se re sa mmolaya ba le go nywa le ga ba re o ne le bana ba gage ba sepetse ba re o dira dilo tše mbeng re a kgola ba re kgopela gore o ka re a ka thušega o a tlaišega mokgekoloe nko fe mmamogolo ka moo mmamogolo o se sea mama ka mola mama Nthabiseng a kere ke se sia gage bana šiba ba bolela ba lla wo ke ngwana ausa lena le ba ke bana ba ausa go la go tshwana le gore ke ausa go le yena dilo tše di šetšeng di boletšwe mo mohlomongwe ge o tsena o di tlalletša o di fokotša kapa wena o bolela tše wena o di tsebang o ka reng nna gone bjalo mo ke lego ntšhi ntate ka kapa ke tlo no bolela go ja ka mokgwa ba bolelang kare go no ba gona ka mokgwa nna le nna ke tlhokofaletše ke ngwana ka semaka ngwana ka tla gae gabotse a re swaretše marapo a tletše pakete ra ja marapo a le ka ngathela mmangwane ke ngwanešo ene ke kgale ke dula le yena ke mo godišitše go dutše ga ka e le mphepiana ka wa bana ba ka fepa bana ba ka mmangwane go ya ra ngwane o la re ke kgopela rong le nna ntle le marapo a ngwane la re aowa nka se kgone kuka dipakete tše pedi mola ke o tla ke belege le ngwana ke swere le merwalo e meng wene le ausa gago o tlo no re ge tlile ke tlile a no go ngathela gona moo a ba go ya re sa lebeletše ngwane o la ka kry-a accident mola kry-ang accident ngwane o la hlokofala ngwane o la hlokofala ka mokgoši ya bana ba 6 ke itse ka re ka lebeledišiša ke nyako tseba re go riegitšeng ka laona leo la go hloka la bošuana a senke ke rea selo ke flow ya ke tšame ke kwa ke mo go batho ke sa reye selo mara e ntše go ya ke kwa bana ba mangwane ba re mama wa loya mamogolo ene wena o mo robaletše ke re mma wa ka se ne yena nna nkona a ke re ga e le bane ke nte e phedišang o tlo ngathela le yena le nna ngathela ba ra ba mamogolo wene mo dilong tšeo ka re ga o gona le ge re sepela wene a re tšame re go hwetša
re hwetša mama wa seleka nnete ka re kwa geno wa mo šireletša ka re aowa ba re ee bjale ba itše maloba ge ba re maabane ge ba re mamogolo ditukiše re a sepela re ya ga ntate ka kapa ka re aowa ga gona bothata ke tla ditukiša ke tlo ya le nna ko kwa bošaedi ba mmangwane bo e leng gore ke dilo tša di rutang bakgotsing o ruta ke bakgotsi ore o ithuti le yena ore o itšama ithuta mo dikerekeng tša tšameng a tsena e ka re lastnyana be ke mmuša mangwane aparo tša gago tša kereke ke tše kae a re hei a batho go roka gona ke rukile ke re o rukile aparo tše ntšhi kereke ya gago ke eng a re kereka ka ke St Paul ka re St Paul ne ke seaparo se se tee mara wene aparo tša gago ke tše ntšhi o roka blue o roka eng o roka yellow o roka white o rokang o roka dilo tše ntšhi o roka red dilo tše ka moka di a hlakahlakana wa kwešiša e le gore ngwane ošwe nna le yena be re le masiong re apara diaparo tša kereke jwale gone bjalo gore a etswa mo go rena tsena go tše dikereka tsene bja re flo phutha matsogo re lebeletše ka mahlo jwale še o thulana le bana ba gage ba re ke moloi wa loya jwale yona eo ke feleng e re gakantšha ka moka ye re a kgotsa re lebelela fase ya re makatša ke fetša ka o rialo e re ke bontšhe something mo moroka ge ke theeleditše bana ba mama ba lla e fela go nepolelo ye bohlokwa e ba e bolelang gore ge e ka ba mma gorena mohlho mongwe ke motho wo a šomišiwago a hwetše thušo and then go ra gore ba morata ba rata go bona e le motswadi wo e leng gore ba tlo kgona go morata ba mo kgotsofalela ba mo thabela ke kwele kgaetšedi ya ka mo le yena ga a bolela a re nke mmangwane a ka hwetša thušo ge e ka ba dilo tše a tšwelelago ka tšona ga se tše di dirang ke yena seseage wa madišong le yena o bolela gore mo go swanetše go kry-agale thušo mma go rena ke tla ka moo go lena mo lokišetšeng le kopelwana leo ka fawe abuti ba nya go bolela pele re ya kako Tsobela aga le kae awa alright ma eish go bohloko pelong tša rena ka moka ya bale ka mokgwa o leng ka gona Mm. le ge kgaetšedi a boletše gore dilo be di direga ka mokgwa be di diregang re sa gola a support-a ka gae sister o itse go fologa a re wa khutša ka go dilo tša go support-a I took over as a son le nna ka rae ka ge ke local mo gae le nna re tla thuša ra lwela ka mo gae gore go be kaone re lwele mengwage ka moka re ya ke berekela ka line ya Groblersdal be go la kgausi go le gae ke dutse gae everything be display gabotse ke itse go tloga nna ke thomo gore ke nyako ya ka Gauteng le nna ke bone gore nka se kry bokaonana ka ngwaga mathomo dilo tša ka di a šašarakana la mathomo ke mesitše ke accident ka di 24 tša December ka e avoid be ke e ba le ngwana then go ba le ka tla ko bua ka di 31 gape tša December le gona ka mr ke accident a ke fetšo mr ke accident la ka fihla gae ka rae today le bile ka ge le di 31 a ka robale the moment ke fetšo tšwa mo jarateng a ka tšea le 20 minutes ke buile ke robegile letsogo le go nwa ibala ke sa tšwe ke nwa ibala tsogo lela ke ema le lona for tekano wa kgwedi ka moka le mmerekong ke sa tle ke saya from December ka di 31 ke robegile go fihlela ka di 28 bang admita sepetlele and ke itse before ba tlong admita be go swanetše gore ke emaemele tsole ke itse go le emaemela la mathomo ke itse ke le emaemela monne ke ileng wena wa mathomo ile a mpotša gore nna a ka gane go riela tše ka moka mara just go ne mosadi mo kopana šo jale nna ke tse gore mosadi o mo kopana ka mang eno tse nna dilo tša go baruti di kae ka bese dilo tša ka ke sa gola cause be ke no gore ke tša batho ba bagolo no mare ke a bona gore ke le moka di a ntshwenya le nna ka bonna ke berekile mengwage 4 to 5 Gauteng
ka wa boraro be ke engage after ke fetso engage ba gona dilo tša ka di ba wese di šašarakana wese le ka malapeng a ke sa kgone go itliša le tšhelete ka malapeng tšhelete ke e tlišang fo felela dijong a e fetso felela dijong go padile ke thomo ba le dilo tše nna ke sa di tsebeng ka mo jarateng tše nna ke sa di kwešišeng ke di maaka le kwa jarateng go jale a ke sa ba le lentšu la ka kere ke a thuša ke a bolela ke re ganetse ka ke ngwana o swantse ke gomole tseo ke tsona ka moka re nyakang thušo ene nna mokgekolele ke phela le ena nako e ntšhi ka malapeng le ge ke re ke kgopela thušo ke e kgopela go wena ka malapeng dipontšhano ka moka mara tabagolo ke yona nto e ntshwenyang ya gore every time a ke tswa bompotsa dilo ke tša ka malapeng ke thoma kae nna ke boa mo ke tswang a ke llela go mma le ge nna tseo ba tšo mpotšang tsona ke di botša ena a ke tsebe gore dilo tseo di ka nnete ba reng di a diragala di dira ke ena gore di dira ke mang wa family so tatswa re if le ena mo gare dilo tseo gona cause ke dula ke mmotšiša metlhe kare if ka nnete ba re wa loya wa sa loya ka huma le nna ka namela equal 7 cause go a tshwana if ba re wa loya re sa hume rena bana ba ga o loela Moroka a ke tsebe gore motlho mongwe pele nka ya ka kua go mama ka kua ka gore ditaba ka moka ga tsona jwale di eme ka go yena di sekamela ka go yena mara ka moka ga bona ba re ge ba sekamela ka go yena ba sekama ba mo gopelela thušo ge e ka ba o a e hloka go ya ka mokgwa e leng gore ba bola ka gona mma gore na le ka tsena ka re ntse re bolela so go boa tše ntšhi ka mogare ga hlogo wa ka nna ka kwa lapeng la gešo re banyana ba bararo kgaetšedi ya rena ke ene ba mohlabilego ka thipa a hlokofala la mathomo so ra decide re le banyana ba bararo gore re nyale ngwetši ya lapa ka kwa re nyale le kgaetšedi ya rena mosadi ra mo nyalela mosadi gona ka kwa lapeng re mo hlabišitše ngwanela batho itše a sa le ka kwa lapeng a tia ke legadima la tloga la re ka kwa gare ga e la ra šohlo la tia ya kgwatha yena mmangwane ra tloga ra ya batla ba bereka mmangwane o tlile kwa gae letšatši le fiša ke ga roga bana ba le ka kwa jarateng ke kwa ka bona ke foka ba mphounela bana ba ragadi gape koko šuri ya di 1 2 3 ka mo ka re mo tlogeleng bana ba le awa gone jwale go ne le polelo nngwe gape gore kgaetšedi ya ka ene a hlokofetšeng o re ke ba ntšhe batho ba le makoti ela ke montšhe ka molapeng a monyake a nyake ke mang o re ke kgaetšedi ya ka okay ya re hlokofetšeng kgale ka 94 o kwa mang ke kwele ngwanyana gešo ya ntatelang a re yena o kwele mang a ke tsebe gore o kwele mang mara ba re tswa go mmangwane ore ba re nna le mmangwane o ore wa re swariša gape ya ba re a re tlogelenyana kgaetšedi ya ka re boleletse re di tsebang ebile re na go le bohlatse ba tsona moroka ke nyaka go tshela mohlomongwe go na le se o rata go se botšiša kapa go phaola mola re pele o tshela mmangwane a ke botšiše mo ke kwa gore ngwetši e bethile ke legadima e phetše goba o ile gwa diragalang o re legala le tšhubile mo fase ka mo ntlong le pšhatlile lefestere a tsena la tšhuba ka mo fase la tswa ka lefestere gape ba le gona ba le katogile ga la le ka mogare so legadima le lona ga ba fetša go tswa ba šupa mmangwane alright ya o ka kua malome ka kapa ya mmangwane mama Nthabiseng bana ba ga go šiba ngwana a usa go šule go swana le gore le yena e sa le ngwana gago a usa go wa letswele šo batho ba ke ka moka ga bona ba hlagela ke mathateng a bona ge ntse ba sepela ba nyakiša tša bophelo di a khomba ka mo go lena mmagorena ge le tsena mo ke kwele le tloga le nyaka meropa ka pelo e bohloko gore le nyaka go tseba gore ngwana lena o a robetšeng o jile ke eng mola ba bangwe ge ba tsamaya ba botšiša ka ngwana a bona
metsi a sa ella ka mo go lena le ba kwele ka moka ga bona ebile ke bone ge ba bolela wa tseba le miemiela ke re bana mma gorena wa miemiela mo re tlo kwa ditaba mo nke le tseneng mma gorena le gateng godimo ga dilo tše ke ka moka ga tsona batho ba ba di boletseng tše e leng nnete le di dumeleng tše e leng maaka le di ganeng and then le re botseng gore lena le tseba jwang le tseba eng aga ke a letamiša ntate Moremi le ntate Kakapa Okay, man. studio ka moka le setšhaba. Nna ke motho e leng gore ke be ke phela le family e yaka, yeah ke be ke phela le bona. Jwale ge ke phela le bona ka moka ga bona gore family ya gešo ke batho ba bangwe ba o lwa le o mongwe ba nyaka go thuswa, ba fetša ke moka ge ba ka go boka ga o tlo tabola, ga ba ka go boka ga o tlo tabola. Ba dikile ba loya ke ausaka ke mogolo le fono ga e sa le ausaka le maloba last ba mpiditše ge ke hlobola ngwetši yaka mogatša moo, ba mpitša tšatši leo ge ke go swanetše ke hlobole ngwane Mašela Matala. Ke theogile ke ile ka gae, ge ke fihla ka gae ke batho ba e leng gore batho ba le ka mokana ga bona ba kgakala gaka ka moka ba mfegeletše. Ke ile ge ke ba botša ka ba rela ka re hao ge le kwana ka motho lena, ge le kwana ka motho ene ge lelwa le nyaka gore rena ba bang ba re le thuše mara jale ba bang bona ka go tseba gore ba benefitang mo go lena ba kgona gore le ba kgona go ka le thuša. Ausaka a siena Wo. yes Okay. Tafelkop ka bophara le bana ba ka ba ntše ba le magweng ba tseba gore ausaka ke be ke re nto nngwe le nngwe bana ba e rekilego checkers ke a rwala ke iša ka gagago ke pala ge pula e kana ke tseba gore ke motho go apea ka ntle ke apea ka mogaka ke fetše ke solele ka gara bucket a 5 liter ke rwale dijo tšele ke rwale sa go šeba ke fihle ke ba hwetše le bana ba ga Thereso kore ke go thaeditše ntate Kakapa ka kgorwa le godimo tlotse go go thaeditše ka sebaka sa gore ore Thereso ya phološa sa hloye motho ka gore o lebeletše gore ba bang ba swereng. Nna ke na selo ntate Moremi ke topa lepotlelo a ke na selo, nna ke kile ka ba le dilo ausaka be ke rega ke tswa ratoulu ke reka toulu tša go swana gore sa re ge motho a wele ba sekamela ka mo go jewang mma gorena ga eme gannyane a tlogele go bea mabohlatse a dilo tše e leng gore batho Tafelkopo ba tseba gore nna le yena be re phela jwang. Ausaka ga bolele nnete ene ausaka ga ka bolela nnete dilo tše ntši tše yena llang ka tšona di tlo loka. Alright, nako shi gona mama a re dire so re se ba re bolela nnete a etšhwa mangwane wa resha se a swereng o ba mpha le nna se ke swereng ke a mofa mangwane o goletše gaka a dula ke nna ke le magweng le mokgalabi wa ka yena a šala le bana ba ka o dutše gaka le sekolong le bana ba ka ba le sekolong a mphepela le mfepiana ka mphepela bana ga a ba begela ke nna ke pelo ga tliša selo go nna ke swana le mmagage ka baka la re ba o gotše a golela ka mogare ga lapa laka ke mo fepa jale ga thoma a swara selo ke tabe yang kgopolang a re re ke ye go yena batswadi taba tša go rekelana ditoulo le go fana tša go ja di tlo re ija ka nako go ne mathata ma serious mo a e leng gore ke ona a diang gore le seke la kwana
tša ditoulo le fana tša go tša maušo be le di direlana le sakwana jale go ntwele ga le kwane ene le sa kwaneng ke ka baka la mathata a le neng le ona ka malapeng a lena a e leng gore ko ona a le tlišitše mmo jale ge re ka tera dulela dilo tše e leng gore ke tša maloba di tlo re diba go ntwele ka gare ga mathata a e leng gore le ne le ona kgaetšedi ka molao o boletse ka di-miscarriage o boletse ka bana ba e leng gore ga a le mo mmeleng ba palela le ke go bona ke di-scanner tša makgowa ba bona dilo fela mo e leng gore solution ya makgowa e fetša e ba gore ba swantse ba mo dire abortion and then ge a dira abortion go ra gore ga a tlo ba le ngwana jale ka bo yena o feleletša a dumela gore ge e ka ba ke tlo belega diphoofolo a ditle ke di bone ke moka ga belega o belega batho mma go rena se se mo that's why ke re mo gone dilo tše di serious tše e leng gore di hloka attention ya gore di loke and then le tsebeng gore ola ke mmago lena le yena a tsebeng gore ke bana le bana ba gage ola ke se seage kgaetšedi ka ba a sa hwetše bana ba rialo a se nna o be a sa hwetše bana go fihlela ge a llela go wena mmago rena wena o mmotša gore taba ya go sebe le bana ga e thome ka yena le mmamogolo ga ane bana wa e tseba taba e jwalo mmago rena ga ke tsebe taba go swana leo ke tseba taba ya gore a le mmeleng ya tate kaka o ile a re mama ka re mare ke a bajo ke be ke kgopela gore o nrwale o nkiše saetele ya Jane First mo go bo go tseba ke yena nna ke sa go tseba nnete ke mo rwele ke mo išitše fao ge ke fihla fao a go ba le bothata ba moreetše ditaelo re buile re tlile gae ge re fihla gae o šomišitše ditaelo tšela ga a šomiša ditaelo tšela ngwanele aka ke foo kwa le mo mpeteng a thoma a tsetla a le ka moka moreng yaka a thoma a tsetla ge ke batamela go yena a re mama ka rena a re o ka re ke tlo thušega ka re ao a re ee ka re aowa a ke bitše ambulance a ra wa ema pele ke ikwe ka sebaka sa gore ke itše go nwa taelo ke kwa o ka re ke tlo thušega mara tša gore ntate ka kapa nna ke na le tsebo ka dilo tšeo bona di bego di ba riagalela ke na le bohlatse jwa gore ga ke tsebe selo ga le tsebe selo mma gore nna ga ke tsebe selo ene o kana wa ba le mathata ene mathata o ga thoma a fihla go wena a ba se ka re ga ba describe motho ye mo kopane wena wa fo fihla ka mola ka gore ntate moremi ke mo kopana go ra gore ke ene mma gorena bana ba boletse gore ga ba sa tla ka lapeng la gago ka mo e leng ka ga bo bona wa itse ba tabewe tabeo ke a e tseba mara ka lebaka lang la family ye yaka o ga botse family ye ya gago ke yona e go lwešang le bana ba gago wow ka sebaka sa gore ge nka e tšhabela yeo e ka seleng kgola ka selo ke šetša ke emeletše ge ke fihla ba re aowa family ya gago kgante e reng e go neanya le bana ba gago ko wena o sepelang gona be mo nna ke awa ke re ke a ke nyaka thušo ka ngwana ge ke ya ke nyaka thušo ka ngwana ke ba re aowa mogeko go reng go le ka mokgwa tsona tše tša gore ke nna moloi ke di hweditše ka ge e le gore ke nna moloi mara bothata ke eng family ye yaka e menolela bothata go nna go nwe le ge re le ka mo mma gorena goba motheeletša theeditše radio kua gae re theeditše ke batho ba tsenago dikereke tša go fapana ge ba sontaga motho wa seaparo sa gage sa kereke o ya kerekeng ye a e tsenang ebile le batho ba tsebang gore o tsena yona na lena nkane le tsena dikereke tše 7 kereke ya St Paul ge o sa e kene o ka se ikwešiše ge o sa e kene o ka se ikwešiše kerekela e na le diaparo tše ntši ene e ne le diaparo tšela tše ntši ka gore la mafelelo ba apara khaki ba re ke kapatina jwalo o ga botse diaparo tša kereke tše le neng le tšona ka moka ga tšona di no be di fapana ka dikhala mara ke tša kereke e tee
ya San Paul. ekwa San Paul ke postolo San Paul. And so ga ke sa kgone go kaya site ele ya Glencoe. Ke a kgona gore nka ya postolo ya Gausu. Modimo ke modimo. Jwale ge o sa tsene kereke o tlo tšea gore nna ke kena kereke tše ntši kgande ke latelela gore postolo ke postolo. Jwale bona e ba e bjago jwale ge o ya kerekeng ya kgauswi o ya kerekeng ya kgauswi o apere yona uniform ye ya St. Paul. ya kereke yaka. Okay. Yes. Oh yeah. And ge ke fitla kua a ba nkgetholle because ba tseba gore ke postolo. Kereke ke kereke. Kereke ke kereke. Nke le lokišetšeng kgaetšedi ya ka le kopelwana le. Ntate Kakapa ke kgopelo fetola mama mmogo ye ya gore o re family ya gage e mološa le rena ebile ba phetola dilo ba di tliša ka lesaeteng la gage. O boletše mantšu a gore ba dikile ba re go loya ausi wa gage. Mama a se ka re ba dikile ba re mama ka o ntšhitše mamogolo ka ga gabo nna mamogolo a ka be a sa nyalo ya senambana e le yena a tlile le ngaka a epolola dilo ko a re ke tša mamogolo wa ka. Mamogolo ka o tšo gapeletšega gore a re ka lepotlapotla A re dienso tšea kopelwana le o lefe mama mola o tšee number 3 o iše ka mo go kgaetšedi ya ka a ba go beele yona gabotsana kgaetšedi a ba go beele yona gabotse a ba go beele yona gabotse aga ke rata gore gone jwale o swere le kopelwana la gago mama a swere la gage nke le boleleng le mama o mmotšiša go fetole o mmotša go botse nke re kweng aga ya re ba dikile ba re go loya thoko re mama a se ka re ba dikile ba re mamogolo ka kwa ga kokwaka o ntšhitše ke mama itše a tla le ngakele ya tlo epolola dilo ba re ke tša mamogolo a ba bolela le mantšu wa gore go ntšhitšwe le noga eo ke ya mamogolo mo nogeng yeo ga ba entšha ba re bo go na le meriri ra mmotšiša ra re meriri a gona ke ya bomang a re a se ya rena be ba re tšea bošego mo gong ke ya rena be ba re tšea bošego mamogolo a ka o tšoa ga nna ka lepotlapotla a itswa ka ga gabo gomme mamogolo a ba sa nyalwa go be go sa morune ka kwa ga gabo gore a ka šala le lapa le le la gabo gone jwale ka ga kokwa ka nna a go tsene motho go tsena yena noši o gana le bana ba bo malomaka ka skill ka kwa ga kokwa ka gong jwale ke maruping a go tsene motho go tsena mama a noši nko tsene mma go rena ditabašidimo ntate Kakapa ka kua ga gešo ka moka ausi ka moka ba nyetšwe ba tswile le diphahlo tša bona ka mola ga mma diphahlo tše di nna gong jwale di leng ka kua ga gešo ke diphahlo tšaka ene ga ke gane ge nna ba ya ka kua gae because nna ke na le ga ke gane net batho ba gešo ke batho ba ditshele ene e leng batho ba ditshele a rereša ba re mazulwane le dintlo ekwa ba rereša ka gore le tafolokopo ba tseba gore mazulwane le dintwa ba bona gabotse mo godimo gape mmamogolo sesea lena o a bego a hlokile mahlatse a lenyalo a dula ka mola gae o ntšhitše keng ausi ka e a bego a dula ka kua gae ga ba e bee gabotse ausi ka e a bego a dula ka kua gae ba dula ka kua ga gešo ntlo le gešo ke 6 room ge e le 6 room ausi ka a re o khia monyako wa tan room o moiwane nna ke berekiše kamora tše pedi le kitchen and then ka mo yena a berekiše kamora tše pedi le tan room ka re ao lapa la mokgekolo a le riwe ka mokgong ene ke bolela ka sebaka sa gore ke dutše ka kudu le mokgekulela ka mola lapeng jwalo ntwa mohuto ge re tlo e ria ge yena a robetše ye yena ga thoma a bua magweng ga a fihla ke mokanya ko phatlela motsa mokgekolo ka re go ka se kgonega je letla le ngaka e tla go epolola dilo ka kua lapeng la geno mo go beng go dula seseago lena le be le dula gona ka mo goba le be le tla le ngaka le dula somewhere ke dula gona ka mo okay be ke dula gona ka mo tate Kakapa o be a dula ka kua gae mara a dula ka kua ga kokwaka le mogala ba gage mama ka ba dula ka ga kokwaka
ka mogagabo ka mo yena belegetsweng le mogala ba gage a tsere Yeah. mogala ba gage a dula le yena ka kua gae and then ga mama go dula mang ke sa ke saga okay ee o ba dula le ene mogala ba gage ke a bona ke bona ba išaneng mo dingakeng gore ba re mmamogolo wa ka o epetse dilo kua go epololwa dilo tseo ba re mmamogolo wa ka ke ena selekang mmamogolo wa ka o ntšhitšwe ka yona tseleo ya gore ba re mmamogolo wa seleka go epolotswe dilo tseo ke tša gage alright a ke botšiše mo gannyane ge le bereka dilo tše ka moka ngwetši ye le be le nyetše be e le kae ngwetši e ke ya ga mmamogolo wa ka e be e sa tswe e ba gona ngwetši a se a lapa la ga bo mama awa ke ya mamogolo right Ke a- Eh, ke ya a- ya ke a- ya lapa la bosese ya kore ntate moremi lapa le la gešo le lapa le la ausaka mma wa ka o itše ka gore ausaka mmago o a nyalwa a re ke moagela mo kgausu le nna gore ke tle ke kgone o tla ke mohlokomelela bana malapa ao a so ke di-next door mara ka jarateng e teng jwale ye ba e bolelago ke ya ka mo ga gešo alright a re direng so nako e sepetse re šaletše ke awara ee 15 minutes a ke e bale ee koko tebogo o bolaile ke eng ei nna ke tsebe nne sesi tebogo o bolaile ke eng a buta ka o ile godimo ga warehouse okay wa dumela le wena wa mo gare ka mo sesi gore o wele godimo ga warehouse ee o ile godimo ga warehouse okay o wele godimo ga warehouse and then a ba le dikgobali mo e leng gore o feleletša ya ka sepetlele goba gona mo ya napa ya tšhaya e tšhaile gona moo ande ge re lebelela a buta a tswa madi a mantšhi ao e leng gore like re tlo re lositše madi a mantšhi a aowa okay abuti o wele ke lehu ke la semaka ee go tswa mansini re tswa re le ba le babedi nna ka founela o gore a tle okay ee and then mama ga a fitlha la mohlalosetša gore go diragetseng goba ga a tla šitše le go miša mo a robetseng morwaga ka re di-forensic di be di šetse di mo tšere mama o ba le gae okay ka mo romela tšhelete gore a namele le motho ba tle gauteng ee a ba fitlha gauteng a tsena ra mo hlalosetša gore go riagetseng o itse a re fetola rawa ba mo kgoromeditše ka dihlare alright a re o kgoromeditšwe ka dihlare ee e le mama e le e le mama go be go šetse gone le mo a beng a etswa gona before a e tla gauteng aowa ande rena mo re tswang ba re boditše gore a bute o teile ka selo ba re ke thoagadima a butaka ba re boditše gore o teile ka selo ba re ke thoagadima re na Ene- dilo tse di swa ke ra re di tshwagadima ye ba mmethileng ka yona ke ye e leng gore lena ge le botswa ba re ke mama ee okay and then mama yena ore abuti o kgoromeditšwe ka dihlare ee alright ye abuti re kwele re bale o wele poloko ka poloko le be le berekišana rena re be re berekišana ka gore nto engwe le ngwe be re bitša meeting ka moka le bomamogolo le bosese re dula fase re bolela okay rena ra re tswile le ausi wa ka re ile mmolong ee mama a se motho e leng gore itse a bolela gore since a buta lena tlhokofetse bana ba ka re boneng gore re ka setswe ra era kwa gore go riagetseng ka tebogo wa tsa nna ke nyaka phati e feng Ee. ke nyaka phati ya go laelela tebogo ke nyaka le phati ya go ya go bereka stopo le tswele mama o tswele le di-information tše pedi tše e leng gore ga di swane ee dinyakišišo tša mama ke tša gore o la o kgoromeditšwe ka dihlare ee dinyakišišo tša lena di re ke thwagadima o bethile ke mama and then go fitlha nako ya gore go swanetše go ye go berekwa stopo se berekile ke ngaka mang go lena le le ba babedi e berekile ke ya rena alright gape lena ge le bereka stopo go ra gore jale di sentše bale stopo se papatle mama a ka re ka se dumela buta lena no tlhokofala ee and go bereka stopo gore re ke go bereka letswa le santše le boele morago le o tšea mmolai ke no nyakone le bontšha re ntwa lena e fihlile mo e leng gore le lapile o mongwe o tlo feleletša kuka mapara oko wena ngaka gago ga wa e bitša gore e tle e bereke tebogo aowa nna le gore ngwane eo wa ka ke tsebe selo wena o riile jwang koko a ke re le wena ba ngaka e ka seno go botša ditaba gore aowa
o go romeditswe ka ditlhare wa no ema fela e le ngwana gago o dirile eng wena ntate Moremi ge ge o sena selo o ra ke no kwa ka ditsebe gore ka ba ngwana ke o no re a ke ye go nokwa ke hlatswege pelo jwalo bona a tšo bereka ngwana ela ene kwa nna ke kwa ka bona gono jwalo ene bona ye kwa gešo mara nna ga mpotša selo ene o bane le nna a sepela le nna so mara ga mpotša selo gore gape ngwanele a gago ile o berekwa kua mmošareng ntate Moremi le ga ba re batho ba go tele ka teng ga lapa la gago a se ka go botša selo ba fule mpotša a re dire sekoko go berekilwe re bolela so stopo se mo seleng gona a moya gage o robala ka kgotso o sweritše a di swereng ge re bolela ka se sebaka lena le nyakang go lokiša a kere koko bana ba batle gae ene ke ba gago taba ya gore ba re wa ba loya ba ile ba go botša twisro ka phatla gore mma gorena mo re tswa go gona ba re a o re bereke gabotse ba mpoditše maloba ka nako ga ke tlhobola ngwane ga ke tsebe molomo wa nna ka go botša malobo ke gale ke go botša taba yena o ba bolela ke morela ke ra wa tla o tlo ntše o nkišeng a ke ye o tswang go yona tla o tlo ntše o nkišeng a ke ye o tswang go yona alright ye molomo wa gage ga ke o tsebe ke itše go kwa ka nako eo ke hlasetšwe ka thomo gore awa mosetabe mose a se tabeng nyane nne koko o a sokola o ka se be le bana wa ba bona ba feta ka tsela o ka se be le bana wa ba bona ba iya malapeng a mang ka ga gago ba satle o walla le bana ba balla re dira eng ga ba šiona bona ke bana ba gago ba bararo ba lla ka moka ba lla ka taba ya mama ene ke nyako le botša nto nngwe bana bešo le ka se lokele ke selo ka nnete le ka se lokele ke selo pelo ela ya mama e letlemile le ka se lokele ke selo ntle le gore taba lena re ilokišeng gona mo e loke o mong a tlemologe le ka se lokele ke selo pelo ya gago e jwang koko ntate Moremi pelo ya ka ya baba gobane ngwane ke mmele ka operation ye e le ba lesogana ke mmele ka operation ye ke mmele ka ditshipi a motšea ka ditshipi mo Philadelphia mohu e a robetšego ke phethogane ntate Moremi ke phethogane ke tšo mmelega le ena mare ka mmelega ga bohloko jwalo le gono ge bana ba ka bang skima ntate Moremi ke kwa bohloko a ke robale bana ba koko ba lla ka gore wena o ba botša mantšu a boima ene mola o ba botša go mantšu a botlhoko dilo tšele o ba botša go tšona di a diragala maphelong a bona motswadi wa bona mara mantšu o ba botšang ona ba lla ka gore a botlhoko ene mantšu a botlhoko dilo tšele o ba lakaletsang di a phethagala ene ge di thoma di phethagala ge ba e tšwa nambile ba re motho o a le lakaletsang bobe ke mang nambile ba gore ke koko ntate Moremi bohloko jwa ka jo nna ke thomile go ka bokwa ngwane wa ka o ile a kry-a kotsi ya koloi wa nkwešiša a re go kry-a kotsi ya koloi go tlile monyanna o a tla kgopela ngwana yo wa ka go nna ka tšea ngwanela ka moneela yena ke re o dula nnoši ge ke tšea ngwanela ke moneela yena a se go ba le bothata ba dutše yela ausa gage a nyalwa ngwanela o šala a nnoši ngwanela ga a šetše a nnoši ka mola ga gabo ngwanela o a tšwa ntate Moremi le tšhomi tša gage ba sepela ba ya metša ka llong wa nkwešiša ga ba ya mo di-partying ba ile ge ba boa kua partying bana ba le ba hwetša kotsi ya koloi ngwanela a go bala molala ngwanela re go bala molala
ntate Moremi kotse ngwanela ge re ya sepetlele ngwanela nna ke hwetša ba šaba le kwa sepetlele a wa ga ke fihla wa ke a tsena ke reketse ngwane phone ka gore o itse ga ke ra kotsa koloi phone wa gagwe e senyegile ke mo reketse kaono ke mo reketse dieta ke mo reketse phone ga ke fihla kua wa ngwanela o da amogela dilo tše la gona bothata mara ngwane o itse ga e tswa sepetlele bana ba le ba usi ba nyako tšea ngwaneng kotse nna kokang nna ke ile o kang le ka bolela le mama shiliwe le ba le beile mo goreng mama gare bana ba ausi be ba nyako ntšea nna bana ba ausi senke ba nyako ntšea mama nna se nka tla sepetlele a tlo ntlhola mama tšatši la e tla sepetlele ke be ke dischargiwa a se nka tla sepetlele a tlo ntlhola ke hweditše accident ke ditu matšatši a mae-3 ke robetse matšatši a mararo sepetlele a se nka tla re o tlo ntlhola wa tšhika o ya gae tšatši la a e tla ka lona e be le tšatši le nna ke discharge nto mathabo mama o itse ga fitlha o botšhitše ka tšhalete tša rafo a botšiša ka dipampiri tša rafo a se ka re o tlile nna a se nka tla sepetlele a tlompona batswadi a re direng sone taba tša lena go bolela nnete ke tše ntšhi Ntate Moremi, Eh. be ke ne mosadi a ke ya sepetlele nna ka botsa o ka dula fase wa ntlhokomela kwane motho wa go sa bolele nnete wa bona motho wa go sa bolele nnete total le ga lena le ka ntherelela re mo sware ke tlo mo swarela jwang ke tlo phela jwang le motho alright a re dire so koko sesi botša kuku mantšwala o reng wena o a rate o go boditše wona a tekarabele mmotše lefoko ka lefoko kuku a tekarabele mama ke go kgopetse makouso a sekolo ka re ke go kgopela makouso a sekolo ke etswa Tembisa ke be ke etetše mmangwane lebo Tembisa after lehula koko ke sa gopela ka 2008 koko tlhokofetse le November ka December ka etela mmangwane lebo ka January ke tšege ke bo ke mo hweditše na le male mošima ka kwa polateng ka mmotša gore gape ke January re tlo boela sekolong a ke na makouso a sekolo o itse ga o mphetola o nretse wa reng nna o itse ga o mphetola o nretse wa ke reng itse ka gorela ka re o nretse wa reng ka be ke menogile ka taxi ka tlhokofala o ka fo thoma le go fe o reela motho gona ka mokgo ntate Moremi ya kgonega nto eo nane motho a go reela re ke kgopela 10 ranta o morele gore nka o file o menoga ka taxi so ya 7 anke ya motho gore a bolele nnete ntate Moremi Be- nnete le maaka ga di swane be go diagetseng ge lešhalele le re o ka reng ke ba wele ka taxi mama ke botša lena aowa yena ke ke swantšego ke mmotšhe ke re a ge ke šala ke tlo go rela ke re wene nka bo o menogile ka taxi a ke be o šala wene o nthetše wa reng potšišo a gona lentšu le ke le boletše le snacks ke kgopetse makouso a sekolo okay a ke ekwe gabotse wena o boditše mama wa re ke kgopela gore o nthekele masokisi a sekolo mama ka phetolo ya gage a re go wena a a re ke re a tena a re wene wa tena nka be o mmenogane ka koloi kua wa kgwa ka ikhutša wene alright a re e fete eo mo gongwe koko ga e gopole ya bobedi ye nngwe polelo le a lelakaleditseng yona empa empe ke ya gore nna nka be ke be ke le kgomo ele ya mogala ba gage ba re Ya ke 7. 7 ba thunye nna bea statement sa la sa gago ga botse sa 7 re seo mama ke go tlhaloseditše ka re gone jale motala o gona bophelong ba gago at least motala wa kgone go fa tšhelete mphe tšhelete ka maintenance back ke kgarebe jale ke mogolo ke kgone go te thuša ka tšhelete aka o itse ga o mphetola wa nrela wa reng ntate Moremi ngwana ye a be ditaba ga botse o tlile ka vene yena wa kwešiša vena maphodisa ke tlile ka yona after ga a fitlha ngwanele a re ke tlo kgopela tšhalete ka ya maintenance a ke re o na le maphodisa ka morela ka re a ko gogana wa ikwešiša go nyaka re ekua re e lokiše ka gore e gabedi e na le ya o monyanong o maintaina ke mang a maintaina ke tataga okay jwalo ke sepetse le yena ke tšo mo direla faele a gage wa ikwešiša ka tšea faele a gage ka moneela go a šala ngwane o monnyanong nna ntate Moremi wa bona motho mo bophelong jwa gage ga nyaka gore ke se ka ba ka tsoga ka mo tshepa ene ka monyaka mo hleng le nna ke gore a se ka bolela nnete wa bona go se bolele nnete ke kwešiša gore mose o tlo nkgatla ka letlapa a re kwaneng ke nyaka o lokiša ye nngwešhe and then batho ba Moremi ba se ka tlho ba sa bolela o bolele le bona ga iša le kopelana le mo go sese ka mo
thaetšedi ya ka nako e mmagorena a dula mogaung ke mogaung right a dula mogaung ka nako lena le motšhabiša kua mogaung le motšhabišeditše sa ruri goba le motšhabišitše a boa a tla a boela mogaung motšhabišeditše sa rura senka sa hlela sa boela right ka nako e mmago lena a dula mogaung be le kae lena tšea le kopelwana le ka moo nna be ke dula le mmage kwa gae gae tafoloko Tafelkop, wena bo o dula nna kae nkile ka dula le ena mara ka ngwago ntwe o e riegileng ke be ke šetša ke boetse ga kokoa ka le nna and then le ile la hwetša mabaka a gore mmago lena kua mogaung o tsamaišitše keng nna ka mokgo ke itseng ka e kwala mathomo mama nkile a re botsa gore ba thomile ba accuse abuti ka gore ba re ke mošimanyane e leng gore wa seleka kwa nageng ya kwa mogaung ba mo swantšha le motho e leng gore ba re o itse a utswetša batho abuti a ka nkile a tea ke mphakati before ba tlo tšhumela mama abuti a ka ba nyakile mmolaya gona kwa mogaung a tea ke mphakati okay ba re ba mo swantšha le motho a selekileng kua mogaung motho a beng a le gona ke mošimanyane la gešo wa mafelelo o ee ka yona issue o ba le gona ka re ke tša ke mmotšiša a re yena be a utamme ka gara old drop ka nako e ba betha abuti ee le ka nako ba tlo ba nyako go tšhuma ka mogae ka baka la abuti no a ba tšhuma ka baka la abuti abuti ba thomile nna mama ka mogae tša re tlhalosetša re mmotša gore abuti o tiwetšeng o rretse a re abuti o tiwetše gore ba mo swantšha le tsotsi ba re tsotsi eo e tswa ka Tafelkop and ba itse ga ba botšiša gore mošimanyane o tswa kae ba re o tswa ka Tafelkop jwale ba swantšha abuti le mošimanyane wa tsotsi eo wa Tafelkop ke ge ba tia abuti phakati ke ra gona gore ge ba be ba šale le ba nyaka go tshuma lapa la mama e be e le ge ba seleka ke taba ya gore abuti ba bona abuti ka letlo la motho wa go utswa goba e be e le lebaka le lengwe awa nna eo ka ke itsebe ka gore sese ke yena a ileng a ya ba tšea so yena information a e hweditšeng ke ya gore o tšhumiwa ka baka la gore ba re ke moloi mmagorena kua mogaung le tsamaišitše keng tiragalo e ba e bolelago ntate ka kapa e thomile ka ngwane a sepela ya sepetlele ke tsene ka gare ga mphakati ka mošate ka re aowa gape sa mmolayeng a se yena ga ke re sa mmolayeng a se yena ngwane e la go fitlhelela ke bitša ambulance le maphodisa batla ga ba fitlha ba tšea ngwane la ya sepetlele ngwane la o tšo admitiwa sepetlele tlenkao o buile sepetlele ga a boa sepetlele mphakathi ola o kwile gore ngwane la o buile ke ge ba etla ge ba nyaka go tla ba tlo tšhuma mo gaka a be se ka accuse ya boloi and then ge ba nyaka go tla go tšhuma ka baka la gore wola o buile sepetlele se o founetše ke mang o founetše ke nna le mmotša gore a tle a letšeng ke be ke fepa ngwana wa gage so bokaone ke kgwele ba baka tane ngwane wa batho jwale ka thomo o founela mmagwe gore tla gape mo go bothata jo bososo a tla a kitime ga a fitlha kua ka vene ga a fitlha o fule o kuka dikobo tše ka moka le dišiti a laiša ka mogare ga koloi a hlothola tše a di hlotholago a kuka tše a di kukago a di laiša phahlwa ka e ntšhi a swa mara e le ge ke senyetswa ka sebaka sa go accuswa ga ngwanake mara ka morago ge re feditše go chifta mola ke ge ba kry-a ola ba monyakago ba mmolaya and then ba batla go lena ba tle ba apologize gore re kgopela tshwarelo gane mošimane wa ka go kile gwa ba le ntwe ba itšego ba e dira jwale ba e dirileng ngwanola ba mo swara Nnebu maphodisa e le ka case yang ya mphakathula ngwanela ba mo swara kua Nnebu ga ba mo swara kua Nnebu ngwanela a tsamaya ya mo Storlosi police station a boga gona bothata mphakathula šiba ba šitše ba mo swarišitše a ba nyako swara ba swarišitše ngwane maphodisa a swara ngwane ka baka la case a gage ya ba re ba o itšane e tšhomi tša gage ba kata ngwannyana
kgaitsedi aka taba gore be ba nyaka go tshuma motse wa mama ka baka la gore mama e le motho wa a selekago wena o itsere kae ka baka la gore o founetse ke ena ke boditse ke moagelana a gage ya bego a beile e le tabego a bego a tšhabetse ka kogane ke tšhaba molela ka leina gore se ka mmolela ka Ya, leng ska mmolela. o mpoditse a re mmangwanago o ne le mantšu a bohloko ka moganong ga a bolela le batho o boletse ka mosadi e mongwe ke se gore ba re ke mamamamang ke mo ka mosadi eo ke ge ba re gomme a botša setšhaba gore ye o a loya ke mokana ke ge ba re ba mo tšhubela dihlakana le tšela tša ngwana gage alright ba family ya gešo ya gabo mama le rata ge nka le thuša ka eng nna re kgopela thušo ka tše ka mong alright mama o rata ge nka go thuša ka eng ke bolelele mama ka mola khoneng o rata ge nka go thuša ka eng ei ntate moremi nna be ke kgopela go o ka nthuša ka sebaka sa gore wa bona family ya gešo ntho bang accusang ka yona a ke e tsebe mara pelo go o bolela ka pelo ke a dumela because pelo aka e bohloko ene le ge ke lla ke a kwa gore ke felela le ke boroko mo bošegeng mara Alright. ge e le sehlare aowa ga ke botšiše mokoko bana ba gago be ba amogela go ratana ga gago le mokgala bo moswa o bongwe o ratana le yena ntle le papa go bona aowa ga senke ba e amogela aowa a ke re wa bona nna ke themane bona ba sa le ka go zula alright ntate themane o sa phela o robetse ka 2013 o be a go nyetše twi ka kgomo tše ka tše pedi alright bana ba ga bo bona ke ga themane ee ge o ya bogadi o ile le bona go ba šetše ga magolo a bona ke ile le bona ka mogaka ke bona sesi ka mola tširuga sesi galaya dula bogadi a ke dutse ka gaka ke re ntate o be le ntate o mogolo emampele a ke ikwešišeng a ke re koko ngwetši ya nyalwa ya ya ka bogadi ya tloga ka bogadi ya ya ga gage ntate moremi thobela ke nyetswe ka kgorong ya ga themane wa nkwešiša Mm, ke nyalwa ke šetše ke ne le bana ba mm, ande ntatola a ne le bana mm. le nna ke ne le bana ntatola o ile a roballa ke mosadi Okay. jwale ntato a re go nyala ga ke ye bogadi O nyaletšwe kae wena? ka ga gešo le ka lapeng la gage le legolo Okay. mohlobolo wa ka o ile ka lapeng la gage le legolo Eh. and then ke moka ge ke fetša ntatola nna ge a šala a ntlhabiša ntate moremo o be a šetša a nkagetše o agile gona ngwaga woo ga go tla tlo ntlhabiša o latelang Alright. Wa tsa wae ke bolela sokoko ke kwele sesi ya bolela polelong gore wena le ntate Themane le be le dula ka lapeng la makgolo wa bona. ke nako ke aga Ene o ka re taba yeo be e sa ba swara gabotse gore ntate Themane o dula buang ka lapeng la makgolo wa bona. ee mara ba dumela diphepo ntate moremi a re sekeng ra ja ra skena banna ba modimo gore ba re fepiše bana mara bomme bana ba rena wa tloga hwetša ba e ba le maphekwana-phekwana mola go monna Ga a tlile le boroso be ba ija. e bana o ba e tla le di-rips tša springbok ba ja dikgopo e bana a ija Lena le jele di-rips tša Themane ba le nyaka go mohlanamela. nna to a tseba ke eng Nkane le emiša ma. motho a di jelego di fedilego ga a sa di bala motho ga a ka ja wa mo fepa ga a sa di bala jwale o ka o ba fepile batho ba tafokopo be ba ba bona o mma gore na ka baka la gore mohlomongwe wena o be go sa kgonagale gore o ka ya go dula ka kua mohlobolo wa gago o ileng ka gona ka baka la ke lapa la mosadi o mongwe ke lapa la mosadi o mogolo o jwale wena wa re go Themane wa re ee jwale e ka kgona re tšhori ya go dula ka kua gae ke moka re tšhori ya ge then re tla re ge re fetša go aga ra tšwa re le ka gae ra ya ka gareng tietse mokhukhu a kere ge ke tietse mokhukhu mo steneng ka paka material wa ka mo steneng ka re go paka material wa ka mola steneng be go dula mohu ka kua steneng ge go dula mohu ka kua steneng nna
ke robala ka gešo ge ke se ka tswa ke tlhaba ntate morena ntatola o nkagetse ka 8 months mara re itse ge re thoma January mo ngwageng o ntatola a nnyala nna a dula le nna mengwaga e meraro re e mene e le gore ge o be o dula le yena ka lapeng la geno ka ge le be le sa kgone go dula ka lapeng la mosadi ola mogolo a tlhokofetseng ga bo monno be go diagalaeng ga bo monne go be go dula monyanana alright lena ka gore Themane o ba le fepa Šiwo mogala wa modimo ba le fa di-ribs nkane le nyakile tšhelete lena ya maintenance mola e le gore mma o tlile le mogala bene mogala bo o tla ka ga ya sekame a kukile nna ke plastic be ke sa dule le mamaka a ke tsebe ga re nna Themane bamphepa kae cause nna be ke dilo ka ga mamogolo waka ausa ka ya bolelang ka ena rego o tlile a tlang kgopele nna ke be ke dula le ausi waka o a jileng di-ribs mo go lena ke mangkgane ausa ka be a sa dule gae gape le seke la nogana le dijele le lengwe nke le išeng kua go koko malapa a gešo ke raka jarateng e teng lapa la ausaka le tlasenyana mara be re kgona gore re boke pija ka mola ga mo le gabe a sa phela le koko o dijele di-ribs yes le gabe a sa phela a ke nyako tlo ke tlotlhoke kore ke senya ngwane la batho ke ka gore o ba fepile magorena ba re le mo palong ya batho ba ba bego ba tipsina ka dikgopo tsa Springbok re ja dikgopo tsa Springbok yena ba e tlana tso re be re ja ka re ba ntopela ke a re kwaneng batswadi ne a re le botjeng go bohloko gore motswadi ya gago a go belege ga a fetša a tle a go botse mantšu a bohloko mantšu ao a fetoge tswallo kapa lepheko bophelong ba gago. Number 2, go bohloko gore o re o etswa ba go botse ka mmago mara nto ke nyakang go le botsa yona e tee ka monwana ke gore ke tlo e bolela le ge le ile la e bolela gore le kgopelela mmago lena thušo ke mo kwele le yena ore mohlho mongwe ka baka la pelo ya ka yeo e lago a re sehlare ga a se tsebe mana bešo ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ene ka nako nngwe ge mmago a re no re a ba re wa loya ka nnete ke moloi seo ga se fetole gore e sa le mmago mothola tšwelang pele go lwela taba ya gore moremi a thuše mokgekolola ge e ka ba o swanetše a thuše pelo ya mokgekolola pelo ga e thušege ge e ka ba o swanetše a thuše merwalo ya mme merwalo ya mme ga e thušege mara mafelelong mme a thušege gore ge le mmona le mmoneng jwale ka mmago lena wa lebelegileng ga bohloko ka di-operation ka ditšhipi ka dilo tše ka moka le gopoleng gore le ne bana go jwale ge le le so ne bana ba lena ge ba bona le sa rate mmago lena kapa lena le mola le mmago lena le bana ba feleletša ba kgona go kwešiša gore gore motswadi a ka lwa le ngwana gage ga se bothata go ra le rena ge re swanetše re lwe le mmago rena kapa re bone mmago rena ka letlo le le tsena loka e tla be le ntho e botse ka baka la re le yena o be a bona mmage ka tsela yewe e molaleng gore gone jwale ka mokgo lena le tšeang mmago lena ka gona ga go ne ka mokgo le ka tsogang la hlohleletša bana ba lena gore ba rate mokgekolo kapa ba dule le yene ke a rereša ke a rereša kapa ke a foša. Number 2, manyalo a lena a swantše a tlabe ka lapeng la mokgekolola ene a swantšeng a tlabe ka lapeng la mokgekolola e ra gore le swanetše le kwaneng ka baka la gore a mangwe a mabaka a tlo gapeletša gore swantše le tle le dule fase le boleleng le lokišeng mabaka ene ge ke ya ga moremi ke ya go tenyakela bophelo nka sola kudu ge moremi a ka mpotša gore
ke seke ka ya ka lapeng la gešo ka baka la re ka lapeng la gešo go epetswe dilo ge ke tsena di tlo ntlhaba ka lapeng la gešo go epetswe sa gore le sa gore ge ke tsena go tlo diagala jwang ge moremi e le ngaka moremi ga a mphe dilo tša gore ge ke ya kua ga gešo ke lokele ka mo dieteng ke tlole ke hlape and then ke kgone go tsena ka lapeng la gešo dilo tšela di leng ka kua lapeng la gešo di seke tšang ka parela mara ge ngaka kapa moprofeta a eletša motho gore a seka ya ga gabo no ke nagana gore ke ngaka kapa ke baprofeta ba e leng gore o ka re ba gakanega kapa mohlomong ga ba bone gabotse ka baka la gore moleko as long as o kgonne go beiwa go ra re moleko o kgona go tlošiwa jwale ge ngaka sebakeng sa gore e tloshe moleko yona e sa o tloshe e re go wena e re o squire gape a lokiše motho o la o tima mollo a lokiše o tukiša mollo le go feta ka baka la gore ge motho a re go wena a re o squire ga geno go ra gore batho ka moka ga bona ba ba dulang ka kua ga geno o tlo fetša nako o sa ba bone o sa boledišane le bona ka baka la gore ga o kgone go ba etela a kere so mma gore na mola ga botse ka moka ga lela le tlhokofaletšo ba le leng mo ba botšišitše gore ba ka le thuša ka eng la re ke go le kgaetšedi ka re ka dilo ka moka go ne le wo e leng gore mo go lena bahu ba ba robetšeng go ne le wo e leng gore wa mo etela o mo fa melaetša wa mo llela mabaka a go tshwana le wanao ya le diragalela nna ke etela ke ausi wa ka sesi o mpotša metlhe gore ke thuše ngwana gage o ka re o ka gare ga mathata o phela nkemeleletše mo dihlogong a mpotša gore ke kgopela o nthušetše ngwane ke a go rapela ngwana gage o kae o tronkong o dirileng nna ke tsebe gore o rileng a go kgonega Nna ke ge tsebe ba mo swara gore- ba ile ba mo swarela eng Shebana sekgweng le nna ha ke tsebe a senke le no ya court Aowa. Ba mo ko- Ha ba- ke tsebe le gore thoko e feng. ba mo kwebile Aowa. okay magagešo re nyaka go le thuša mara ge le sa phurulugo go bolela le rena re tlilo palela ko go ka le thuša ge le re ngwana o swerwe a le tsebe gore o kae le tseba buang gore o swerwe Ba mpoditše ka phone. Fela ke tsebe mo ka thoko ba leng se ba re ke kae ka ya ko o tsebe. o boditše ke maphodisa Ke moshimanyano ke ngwanyana wa gabo. Le yena a tsebe mo ba leng. okay Ba re ke kae? alright a ena bothata go ra re ye o koko re tlatle re e nyakišiša le gore o swaretšeng re tlatle re e bolela magagešo nako ya sepela motho o e leng gore mola familing ya gabo lena o latofatšwa ka boloi ke kuku wa nnoši ekwa ya ga botse ba loišana batho o mongwe ba reng wa loekoma ao ba re ke ke yena babedi. mamogolo a ka Eh? yena ye mamogolo a ka ke reng yena nkile a epolola dilo a re ke tša gage mamogolo o ka ema mogolo wa e le motlogetše yena rena mamogolo a ke rena re le bana ba mama ke rena re tlišitšeng mama mo ka go nyaka thuso lena gabotse le nyaka re thuše mmago lena ee le rena re Le rena thušege gape ande re re tsebe le thušega. gore a buta rena ga botsebotse o jile keng okay cause mama o boletše mantšu a gore yena ga ana tšhalete ka nako e la go bolelwa ka gore wae a sa ba tswile le rena mara mama a kere o rena re berekile abuti ge rena re fetse o bereka abuti ge re fetse o boela gauteng le yena o nyakile ngaka ya gage e buile ya bereka lebitla la abuti so ga botse ka mo gae kore ke ntwe la gore o bona re a tšhabana mola re tšhabana o mongwe le mongwe gore ke šireletša so ke ria so lebaka la gore a ye ngakeng after rena re sepetse ebile eng ge e le gore ka nnete bana le nnete e le motswadi o ba santse ke ra re botse gore awa ke nagana gore re rie so o bona tabeng ya abuti ke lesola ka moka lena le berekile setopo sa abuti mmago lena a se gona le yena o tswa ngakeng bana ba gage ba se gona ee a ya bereka lebitla le ne phoso ka mokana ga lena gobane ola ke abuti ya lena ke ngwana wa mama ene nto go kuša bohloko ke gore mola a le tshepane ene le ria matswa a e leng gore go njwa le lena le ka swarelana matswa a la ya go bereka wa a ke re tše ding tša dilo ke yona yeo ya gore a gona communication ka gare ene mama o bolela gore yena ga ana tšhalete mama ga a reka le ka letswae ka lehula abuti
mare kgonne o ya patela ngaka gore tle e bereke lebitla la abuti mara a reka even le letswai la 5 ranta. alright mmago lena o walla ka taba gore lena a letle gae ene le lena le alla ka bophelo ba mmago lena o re o phela boima o re yena o topa mabotlelo gore yena a kgone go hwetša tšhelete go reka bupi o a rereša ee wa Wa re rereša. and then lena le bana ba koko le duma eng banna bolelang le nna ke tsebeng gore ge ke tloga mo go sasa ke ya go bereka eng nna ga ke tlo go kgatlha ke batho ba go sekwane Tate Moremi, ee mama ke mosadi e leng gore o rata tšhalete ge re le bana ba gage so re bereka re sa Mm. mofe tšhalete bophelo ba rena ba šašarakana. ge le mofa tšhelete dilo tša lena di a nna loka motswadi ya ka be ke mo riela nto ngwe le ngwe go tla le mo e leng gore ke na le bana ke santse gore ke lebelele nna le bana baka le bana ba gešo ba nyetse ka moka yena a ndumeletse botse nna ebile be ke mmotšha metlhe ke re a fa o mma wene na ka re ge ke nyaka thuša o nyako nthuša mara tšhaletaka wa e nyaka nto ngwe le ngwe ka mo lapeng ga go riaga ka baka la tšhalete nomsa le lehule gore re be re nyake ngaka re re bereke e re swere meeting re botše gore re dira jwang a re nna ke tsebe botšišang nomsa mama le botšha nna jwang ka baka la gore le nna ke na yona tšhalete. Ntate Moremi, Mm, ngaka eo le ka mahlo aka mm, wa nko mm. le go botswa ka ditsebe a ke tsebe selo ke kwele se ka malogo ge ke kwa ngwanele a re ke a fokola tlhogo ya ka o ka re ke teile ke se sengwe wa nkwešiša ke mo ka go thomo fahlogelwa gore mose batho ba ba tšo bereka kudu ge ngwanele a mpotša ntate Moremi nna batho ba bana ba mogolwake nyako e bja fe ba rata o laola ka ga bona le ka gaka o ka se tšee bana ba ka ntate Moremi wa ba iša ngakeng nna mmago bona ke le moo wa tsa gore nto ge nka ke išitše mošateng ka be le kgolo nna ke gona wa ishoto nna o sa mpotše selo go ka re o tšere ngwane ya ka o mo išitše ngakeng ngwane ya ka a fitlha kwa kgwa o tlo nthera o reng o tlo nthera o reng bona gone jwa le be le sephiri sa bona nna ke sa tsebe gore bona ba berekile ngwanele wa ka ba tšea ka sebete sa go bereka madi a ka kua dirapeng mara bona ba swere tšhalete ba ne le bana ba bona ba swere tšhalete ba palela ke go nompolediša ba nrela ba re mama e be re duma gore re bereke a budi be nka se gane mose mara lebaka la bona la gore ba bereke ngwanake tate Moremi ke a gana ke tia tlhogo lefase ba mmereka jwang ba sa mpotše ba mmereka jwang sebete seo ba se tšea kae no ba Bana dumeletše gešo. ke bana ba gago ko ba dumella ke bana ba ka godimo ga ngwana ka e seng wa ba bona tate Moremi ngwana ye wa ka e o nyetswe venda mara ngwane ya ka godimo ga magadi a gagwe o itse a re go ngwathela tata 2000 tata go ke a roga nnae mara a re go ngwathela papa 2000 ke tšere tšhaletele ke fele tataga o a boa gape le ena ga a tlo sepela boela magweng a nyaka 800 ka e tšea ka moneng nna ke nyakile 800 yes nna bana. ntate Moremi papa mama bo ya swanetše a mofe 2000 magadi ngaka a reka le ka letswa le ona leo stile He bana. nto ngwe le ngwe o folo e bona e le gona o ntšheditšwe magadi ka gama ka ga motao ke a ntšheditšwe ga gage mama ande ke be ke sa nyake nna Ga e Temane. kabe e be e se bo ausi wa ka nna be ke sa nyako ntšhetšwa magadi ga gage ga Temane ee ke be ke sa nyake nna and then Gobe nna- magadi a gago ema ho Eh. magadi a gago a tlogile ga Temane a ile ga gabo papago a 2000 tlogile ga gabo monna o a nyetšeng mmago le papa ka o monyetse mamaka gane koko o nyetšwe ga ga kae raro Nthaetše. o nyetse ga ka ga raro mama ga raro ee o nthaetše ntate Moremi tatago ngwane Mm, o ntšhitše 2000 ka ga gešo okay wa nkwa ke ee a ra ntšhitše 2000 ka fetša monela a re ke kgopela mosadi e ke nyakwa ke dula le yena magweng ba mo tšere ba nnetše yena ntate Moremi bophelo ke jo bothata ka montle ke itše ka hwetša ke šetše ke imelwa dilo tše monna a bego a di dira ke šetša ke bolela ke nnoši ge ke le ka mo kitchen ge ke hlatswa dikotleng kore monna a nogošia ga a boa o a boa ke moka wene sa gago fela ke go hlatswa go aena
o apea bušwa a ija a fetša a etswa ntwele ke e swere ke nnoši mo go nna ge ke e swere ke nnoši gante ntwele e tlo ntirela mohlanghetwa ke tlo bolela ke nnoši gane o nyetso ga kae wena nna ke ntšhetše magadi ke tata go bona okay a ntšhetša 2000 right ka nako ge ke thoma go goga boima jo ke tlhaka ka re bana bešuma a ke tlo hlakela 2000 koko potšišo e re lenyetšwe ga kae nna ke nyetšwe ga raro okay ga mang le ga mang le ga mang ke nyetšwe ga motšhaisa okay ke ga bobana ya ka boa a ke ge ke boa gae ka tla ka nyalwa ga radingwane ka boa le gona ge ke fihla gae ka dula gae ge ke dutse gae ka tla ka nyala ke Mokgalajwe Themane and then ka gare ga difane tše tharo le hlabišitšwe ke sefane se sefane se setee ba le ba bang ba le e be eno ba magadi fela before ba magadi alright and then koko le nyadišitše sesi ka ga Themane magadi a gage a rerile ke boma a rerile ke dikgaetšedi jaaka ba ga Themane ba le kae ba ga Themane ba se gona dikgaetšedi tša gago di tlile ka ga Themane di a rera magadi a ngwana gago ba ga Themane ba se gona ba se gona be le kwana le ba ga Themane kua bogadi jwa ka nna ke nyetšwego Mokgalajwe a ka ke yena nnoši a bego a le gabotse bjang mmagore mo hlogong ba bang ba a ba gabotse ditlogolo le ditlogolo kuku ka moka a di gabotse kuku wa bana ba Mokgalajwe be ba fo ba gona mara ka kgona ngwana nka se kgone go rera le yena dilo tša and then mogala ba gago ba sene bo morwarrage ba borangwane boramogolo be ba sa kwane okay and then yena gore Mokgalajwe ga a šala a tloa ga molata Flokop ba be ba sa kwane ka moka family and yena o dumetše gore ka lapeng la gage a be a nnoši and then magadi a tle a ka lapeng la gage go be le batho ba geno yena a ne a nnoši go rerwa ngwana wa gage o ba robetše o ba se a tlhokofetše okay mara o tswa go mmotša gore o nyadiša ngwana ke mmoditše and then magadi a tšwelebuang ka mo go ya ga bo papa ngwano papa o be le o gona ba tlile papa go ba tlile rera magadi ka ga Themane o ba tlile a se ba rera mare be a tlile a tlo sapota nna ngwana gage mara ga botse lena maphelo a lena a tletše ka papadi a banna emang pele a re le botšeng batswadi ne mmagorena wena o idumetše jwang ka lapeng la gago gore monno mongwe o e leng motho wa lena mogotsi ya lena wa maloba a tle ka lapeng la monno mongwe a tlo rera magadi ntate Kakapa go na le go nyatšwa ngwana a bitše tatagage wene a se a go botša selo go na le nngwe ya bobedi mošimane wa ka gonjwana o tšo tšea fane ka fane ya tatagage ofe yena ya leng ka morago o wa lasbon okay jwale le ge ba lla ba re dilo tša bona di kopane ntate Moremi botša mmago ga botse semmušo ene o botše tata gore tata botša mma ke moretse ka re botša tatago a lebane le nna ngwanele o mpaletše mara mosebele le ka moka le papa ge dilo re iša ba fana pasa mama ka fana on registrate ya re mama bafana o mpoditše gabotse a re mama ka re ya re ga o saye gora gore ga o nrate papa o tle a ntšeiša nnoši so ka ge nna ngwanele ke morata mara empa fela ke mmona gore o a lahlega ke a tšwa ntate Moremi ka baka la gore go buša ke bana go a baba go buša ke bana ntate Moremi go a baba ene nto e tlo dula e baba ke a babelwa ntate Moremi ke a babelwa nna bana ba ka ba mpuša biditše tata ga re tla ba mpitša ka tsena ka tanruma ke fitlha ba re ga sho mongwathele warra o tšhentšitše sefane ka fase ga mabaka a rileng a bophelo o tšhentšitše sefane o bitša ka sefane sa tata go dula kae pe ke dula le mma kwa gae ke ra gore go dula le o tšhentšitše sefane ka Themane o le wa ga mang wena pe ke lo ga Zulu nna ka rona wa Motšhaisa ke kore ke nyaka go kwešiša gore ka moraga gore
o tshwenya ke mathata a bophelo a go gapeleditšeng gore o change sefane o bitse ka sa bopapago after go ba o fetša go ya bua kua home affairs o changeitše sefane o ile kae ke ile Gauteng and then go tloga Gauteng o e tla gae o ya kae ke tla ke tlo bona ena mogekolo ka ga Themane go nwe le ge o re o ya gae o ya kae gona ko go ena ka ga Themane o le wa ga mang ke lo ga motšhaisa then o motšhaisa ka ga Themane wena a ke re nna pa ke tseba gore ke change sene mme le be ke tsa gore lapa le le nna ke tlo le šiela bana ba butaka le lefe lona le la mma dulang ka mo lona no ke bolela ka taba tša gone jwale ga jwale ke diretse gore gone jwalo nna in the upcoming future cause nna nka se tle gore a ka re nna beke le ka ra sene magazulu ke engagetse mosadi ke le ka ra sene magazulu ka kgone o bona gore gape nna mme mosadi ya ka e ka sebengwetse ya bomme mo go bana ba mamago ba masogana wa bokae kwa mafelelo then ka kulapeng la mamago go šala mang go šala bana ba butaka ya robetseng a ke le feng maele abuti magagešo ke nyaka go le lemoša nngwe le sa gola sese tša pele a le ditsebe bophelo bo boima kudu ge re tla gona mo tabeng tša lenyalo le bana o bona go njwale o nyetše sese ke mahlatse matšatšing a bolekgono gore mosadi a tekgwetša le ka gare ga lenyalo a ne le bana ba monna o motee ba feleletše ka gare ga lapa leo ge o ka tekgwetša o le mosadi wa nyalwa le ngwana o la go sa ra nyalwa a tla le papa a bitša papage ka lapeng le wena o nyaletšweng ka go lona o ka tekwa bua ke nyaka re no bolela nnete o ka tekwa bua go tlo ya le gore relationship a bona le mathomong e be le jwang ene ke dumelletše gore e be ka mokgwa o e leng ema pele go ntjole a re be so ke gaitšedi aka wena ke bolele ka wena monna wa go nyetšeng ke papa go bana ba gago ka moka a go ne ngwana o mong moo o e seng wa gage gona alright ka lapeng la gago le papa go ka lapeng la gago ge go ka tla papa go ngwana o a leng gona o mongwe tšatši le ngwana a nyalwa a ka idumela mogala wa gago okay wena o ka fila jwang o le mmage nna nka se e dumele alright mara bona wena o dirile gore mama go a idumele ka molao ge e le gore o nyaka go nyalwa ene go tle papago bo o swantse o ye go nyalelwa ga geno mogolo ga bo mmago ntate more mama ga a be ditaba ga botse mama o tlogile yena a ya ga bopapaka ka noši ke yena tse go ba botja e be a tloga a kgopetse le ragadi a re batho ba nkgape bogadi dula mo tšo dutse mo abuti o re le nthaetseng tate ka kapa ee mokgekolo matswalake ee ga ka swanela go ka motsenya ditabeng tša morwae ke tšo mmotša gore ngwana o a nyalwa o botša mangkoko mokgekolo mofe mmagolwa koko a ka mmela ga papaka o mmoletšang koko ke mmotša ka sebaka sa gore o mokgekolo o tšea leina la gago o thela ngwane ka lona o thielela ngwana jwang ba se ba go nyala a ke re wena o tšhentšhitše o ngwetši ya batho o ka se tloge o le ngwetši ya batho wa sepela wa ya go bolela le mmatswale wa gago o mongwe mosadi a be le bommatswale ba babedi o ba le mmatswale o moteng ke ntho e rileng nna ke kule ka yena so ge wena o tsamaya o e ya go botša papa go ngwana o e ya go botša mma go ngwana gore ke nyadiša ngwana gore gore wena o a tšwa go ba mema mara ba ka Themane a wa te kuka wa ya go bona wa ya go ba mema ke ba boditše mara mokgekolo yena a bona koko magorena a o ne nnete lebaka kore ke nyaka go no bolelela gona mo phisaneng ya magadi ao a o ne nnete go nduale o sa tšo bolela ka pelo ye e tlogang e baba ya gore ngwana o go nyaditše a tsamaya a ya go bitša tatage wena o sa tsebe mara poleloše go nduale e re wena o tethwele mma gorena wa ya ga botatago ngwano e le wena o yang go bitša batho ba botatago ngwano gore ba tle ka lapeng la ga Themane go tla go rera magadi ya ngwano a ba kgopela ragadi a re if ke a bogadi ragadi a be gona tankile ka go tseba gore
mokgekolo ya legale o be a ka se kgone go ka tla ke motho o mogolo a jale mara ke be ke no mo tsebiša koko o ne phošo o ne le mo phošo tsebisha for eng mmagorena o na le phošo ene re kgopela tshwarelo go botsa motho o mogolo gore o ne le phošo aowa le ria ga botse ka sebaka sa gore nka se tsebe mma go nna phošo ya gago ke gore go o nyadiša ngwana a o telaleletse monyanya o bitša ba ka gae ba tsama ba botša magageno gore re ya nyadiša batho ba gabo sesi ba biditše ke wena ka ga Themane šifa o le biditše le rakgadi gore a ka ba boa fegeletša ngwana bogadi ba ga Themane ba le gona yeo ke phošo ra e feta phošo ya bobedi ke go ya go thekga abuti go sepela le yena le ya Home Affairs le ya go tšhentšha fane gore abuti a bitše ka fane ya gabo papage ene ga a bua go tšhentšha a bue ka mo lapeng la la ga Themane gape gape go ntšwa le ge ke etswa ka ga maubane mo gorena ke re nna ke nna wa ga moremi ke ya go tšhentšha sefane go ra gore ke hlala maubane so nka se buele ka lapeng la ga maubane ka fane ya ga moremi ntate moremi nna bana ba ka ba bolela selo ba se bolela ba tlogele ba se dire ka bo bona dula kuku ba nkwiša bohloko ka lebaka la magorena o sekwanya ka go ba phošwa mantšu a bohloko o sekwanya ka go ba listing ya mašaedi a go nyaka o re thuša o o nyaka go kgatlha ke ge dilo tša magorena o seke wa titumelela go ba listing ya mašaedi dilo tša gage di hlakahlakana a tla re motswadi aka ka tlhompho ke kgopela gore ge bana o ba bona gore ba dira phošo ba lebelele o seke wa ya gana kampane ba re mme o ne pelo mpe mo gongwe ge o ganela nnete o tla bo le right go njwale okay abuti o tšhentšitše fane o bitša ka fane ya bopapage ga gabo ke kae ka gore ngwana ga a bitša ka fane ya ga moremi o swanetše go ba le ga gabo ga moremi lapeng la mmage le papage ga moremi tate moremi ke boretse ngwane le ka re wa tsa gore ke eng a re ka re tatago o na le phošo ka sebaka sa gore tatago nka ba tlile go nna a ntebanya mpotšare ke kgopela gore ke tšee ngwane ke ye ke mo tšeiše fane ke tle ke kgone gore ke arabišane le ena jwale ngwane a re o tlo tla jwang le sakwane a ke go botse koko go njwela abuti o tšea ngwane jwang re ke dire so go njwela abuti o godile o ba le bana ba gage ba nyaka go hlaba alright abuti go diaga le gore a bolele ka mokgwa a bolelang a re wa go tenyakela motse motswala abuti a o nyakang potšišo ke e tee ya gore abuti ka bo yena o hlabela kae and then bana ba gage ba go bitša ka fane ye e leng gore e mo go papa go bona and then go ra gore abuti le abuti wa gage bana ba bona ba tlo tseba ise di-family ka lebaka la gore abuti o ne fane ya gage rangwane o ne fane ya gage and then mme ko mo teng ene mme go ne mo a nyetšeng gona and then re swere fane tše e leng gore ga re a nyalwa ka gare ga tsona re dira eng ntate moremi bana ba ka ga ba ria dilo ba lebala gore kotse dilo tše ka morago di tlo ba gapeletša gore batho ba gape gone jwale go ya le ka mokgwa a nyakilego ga gabo a tšerego sefane ka fane a botatage go ra gore yena ka mokgwa a riang ka gona go hlabela kae ga botatage koko segagešo se re fane a se ya monna fane ke ya kgoro monna ga a tepe fane ge mosadi a nyalwa o fitla kgorong a amogela ke basadi ba kgoro le banna ba kgoro ba mo fa fane ba tšea ngwana gage wa mathomo wo ba mmeyang ka gare ga fane yeo ya ka mo kgorong yeo ba mo fa fane ba be ba mo tšea ba mo thea ka mokgalabe wa kgoro ka mo kgorong yeo a bitšwago ka go yona go njala abuti ga le so o tšhentšitše fane ga a tšhentšha fane o tla re o tšhentšha le maina gore a re santše a bana ba gage a ye ga gabo papage ene wena o mmage o ka motseng wa ga Themane ene segagešo se re ngwana wa mafelelo ke wa mafelelo ge a godile ebile a šetše a ne le mosadi a nyetše ga go no re a ka tlogela lapa la mmage lapa le abuti a yang go le thoma gone jwale a reng ke la gage o tšhia abuti ka mo la gare ga lapa lela abuti ge le ekwa nna a sekebe a dumela go tšea lapa lela nyakelang abuti stene gobane le tlo tshuma mosadi wa abuti yena ga a dula ka mola
yena kwa ga Themane na ka madi na ge re šetse re ya difaneng ka madi ya yona e ya gore abuti le yena a se wa Themane ka madi abuti a ka ga tlo robala le yena e be le motho e leng gore o isiwa ga botatage o ile phatlhiwa and a dumetse mama ya kuku phatlalantšha teng ya gage kore wa e phatlalantšha dumetse ka gore la mafelelo yena le abuti ba bonana be ba le ka ga ragadi ya abuti rang gore abuti o ile o apeelwa jwala ka ga koko wa gage o ile o phatlhiwa ka moo ga koko wa gage moo ene mama mogala ba monyetseng a ke re bana le basadi ba babedi mama le mogala bela ba itse ga ba ga motse wa bona ba thutha motse wa mosadi wo wa bobedi ba tšea dilo tša ka kua tša mosadi ba di tliša ka kua mapele mama be le mosadi ya boraro wa tate be se mosadi ya bobedi awa mogala jo re ba letse ke basadi ba babedi o bane mosadi wa gage ya motlhabisitseng mago bana ba gagwe a lapa le legolo so o be a dula le mosadi a se a motlhabiša mogala joele o ka re ba ba le diphapang ke a bona nna ka a senke ke kgona ka gore o itse ga ntlhatholela ka morela ka re aowa ge gone jwalo bana ba gage ba sa hlwe ba sa go tsoma jwalo o fetša ka go ria jwang mogala joele a re aowa go nkgapeletša gore ke nyale mosadi wa bobedi wa bobedi ya tlo go latela mosadi ya ka e mogolo ke ge mosadi ela mogala joela a nyala nna and then a ntlhabiša ngwana o bolela taba jwale ya gore le ile ge le fetša go nyalana le dirile ntwe e botse la ya go tšea thutlela ya mosadi ya bobedi la e tliša ka lapeng la lena o a rereša ba be ba tšea le ditaola tša mosadi o o a rereša mogala joe o ile ge a thotha dilo tša gagwe a thotha dilo tša gagwe a di tšiša kwa steneng tša lapa la mosadi o mong and then wa di amogela wena o tseba gore a se tša gago di be di dula le bana ba ntse ka mo lapeng bana ba mosadi o e be e le matwins a mannyane a mabedi ke ba be ba dula le nna and then jwale ge mohuo la mosadi ya bobedi ge a ka nyaka dilo tša gage o di hwetša ka jwang o tlo kgona go di hwetša ka gore a ke re di gona koko ditaola tša mokgekolo mmamogolo wa bana ba gago di ka ga gago di dirang ka ga gago mogala joe o ile a di-chieftere ka gore ga go dule motho ene ditaola tše di hwetša ka matsogong a abuta ka yena a tlhokofetseng kua makgweng bana abuti yago o tšea dipheko tša mmafile ke mama ka re mama o thatsišitše abuti abuta ka nkile a thasa one day mama nkile a moiša somewhere thosa one day one day mamogolo wa itseba ka moka ba moreme phošo tša family mama a na nnete o na le gore a go botse nnete a ka thoma story se seng sa gale gore le no rarela le se ka hwetša taba emampele mara banna ana nnete bana go diregile ka mogonthae dilo tša mosadi di be di dutse mo di dutšeng maka ya go thasiša abuti one day le dilo tšeo right ga di dutse ka mola ngwana ye gore o tšere dilo tšela jwang a ke tsebe ntate morena dilo tšela ka nako ke thomago ke re ke kolomaka ka mola ke a clean pheko tšela ke bona ke di bone ge ke mmotšiša ke morela ke re go be go ne le dikgagara ka mo gane kgagara tšela tša batho di ile kae jwale yena koko o swara ke mosadi mmamogolo wa bana ba gago buang e se wabo ebile a sa motsebe ebile a sa tsebe le gore o tswa kae badimo ba gabo ba phasiwa buang mo e leng gore o kuka taola tša gage o sepela le tsone wa bona gore le yena mo gore a we kua o isitše ke badimo ba o nthaetše go ne le batho ba bangwe ba kgonang go rata selo ba se sona gone jwale o tlo re o badiša ka jwale ba re wena o motho a sisitše tšatši le le teng aowa o sepetse motho wa nkwa kere ba ile mo ribega o sepetse motho ba ile mo ribega a sepediša ke mang ma o motsera ba mo rekela le pudi ba ya mothasiša mo a mothasišang ga mosadi ya mothasišitšeng letšatši le le teng gane mama wa ya sa bolele ntate morena ba senaka mo molaleng a pere le dipheta mo matsogong selo go sa sebe go se ka se bolediša mo nkareng wa sebe
le mo ribega jwang koko wa swere ditaola gape ge re ribega ngwana o monnyane o e leng gore re ya mo phophothela gore bakgalabe motho o sa le o monnyane mo tlogeleng tate moremi ka gore lo jeo yena o ba fule di tšea ka molape ke tša mang ka gore a se tša gage wa bona koko a ko go botsene lapa la gago le ka selokene a se tša gage go ntse le koko le swere dipheko tša basadi ba batho ba le ba kry-ileng ka bogadi šetse di šeretswe bana ba gago ba gabo mosadi ola mo ba leng ba tshwenya ke badimo ba nyaka taola tšeo a ba di kry-e ditaola di šetse di le kgole lapa le ka seloke ke mo o bonang le bana ba bano phatlalela o mo le mongwe a bona gore mo gongwe nka kua ke tla loka koko lokiša dilo pele ka mogae lapa le la leloke le bega botse lapa le le na le bothata ene wa tseba rena ke tlaba keng moroka ke tlaba ko gore ka molapeng la mme mma a gane selo kore nto nngwe le ye nngwe le ye jwale ka motho o mogolo a e bonang gore bo ke bošaedi bo mme o tswela pele ka bona ga go ne ntwe ke kwang a re e diregile nna ke emetše kua ba ne ba nnoši bona ka baka la gore ke lemogile ntwe ba ediang ga se yona gopola gore go bile le bošaedi ka magadi a sese mama a dumelela dilo a be a interfere a ya ga bopapa gong go bile le bošaedi ge o a ya go tšhentšha sefane mama o tseneletše a be a tšea ngwano a moiša home affairs e buile tate o nyetše mma ga fetša go nyala mma a tšea dilo tša lapa la mosadi wo mongwe a di tliša ka lapeng la mma a phutha matsogo gone jwale ngwana o tšere ditaola mma a sa mmona go ya ka yena mara mma o kgonne go tšea ngwano ke ka yona tsela yela ya ditaola a be a reka pudi yena a moiša mo a moišitšeng gona e be e se ka nako yeo ditaola tše o be a se a tšwa di bona ke le go di bona ngwanae ba se a di bona dilo tše o itše mola yena a ile kua ba tšo mo dira seo ba mo dirileng ngwanela ga go ntše go e ya šetša nyetše le mosadi motho ola a tla a wela a bona dilo tšele a tšea dilo wena mma gore nako o bo mo rekela pudi o moiša kua motho mogolo go ya ka mokgo moremi a e tlhaloseng ga a ribegiwe le na bele ya go mo ribega jwang nna ke kwela re yena a na tšhalete ena a ka se kgone go ka thasa e sa le monnyane nna ke makatša kore jwale ga a thwasa o thwasa jwang o tšea jwang pheko tša mmamogolo wa batho ke go se leka ntate moremi ke go se leka ka sebaka sa gore wa tsa ntate moremi go ne le bana ba bangwe kore motho a ntse ga bolela selo o bolela ebile a tširaletše nna ke kwane le go tswela ke re abute a sa le gona ka stepolelele a re eletšeng batswadi le ba ba leng gae ba theeleditšeng radio kapa motho mang le mang ge o le motswadi ka lapeng la gago hlakahlakano o seke wa idumela ka mare ba go hloye ba rone pelo empe a wa loka ka baka la gore motswadi ke yena a tsebang nnete go feta bana ene motswadi ke yena a tsebang ntwe e kotsi go feta bana go nna le ge ngwana a go diriša ntwe e seng yona gana a e dire a na nnoši sekoe wa ba mo listing ke sa bolela mma gore na ke sa bolela ge ngwana a tliša bošaedi ka lapeng la gago o se kebe wa bodumela ka maikarabelo a gago a botswadi bo gane ka mara e go budiela kua strateng e seng ka moga gago ka mo gopola re ge o le motswadi jarata ke ya gago responsibility ka moka ke ya gago mathata ka moka ga ona a tlang ka mo lapeng la gago ke ya gago a se ya ngwana wa nkwešiša so go ntswe le mathata a ke a leng ka mo lapeng la mme ka moka ga ona wa tsere ba tlo sola yena batho ba ka moka ga bona ka baka la gore mme ke yena motho o mogolo wo nkebeng a bethile fase ka loto a re seng ka lapeng laka mara o dumetše ene a dumediša ke go kgotsofatša bana ba e leng gore ba motsentšha ka gare ga mathata ka lapeng la gage wa ikwešiša ge batho ba dira ntho e seng yona moroka ene o le sure gore ga se yona ga o ba joine ka baka la go ba kgotsofatša kapa go ba thabiša ka mare ba be ba nnoši o tsamaye bašale ba dira mašaedi a bane ba nnoše gore ge le godimo lengwala list ya batho ba ba diang mašaedi a wena o sekoe wa ba gona moo
ene nto abuti a itirileng abuti nto o itirileng ke lenyatso le legolo o nyaditše ba ga Themanene o buile o nyaditše le mme o e le motswadi ya gago o ka se go change sefane go o bua wa bua ka lapeng le e seng la bosefane seo ge o be e le gore ga o sa nyaka lapa le mme a nyetsweng go lona o be o swantse gore go fetša go change sefane o nape o tsamaye le tatago ge le tswa ka Home Affairs a ye go go bea mo yena a tsebang gore ke gagage is either ke gagabo goba ke gagage jwale o go change sefane ga a fetša go tlogela Home Affairs o buela lapeng la monno moo ke bošaedi ntwe le idiang gonjwele ge o tloga mo mara o be a le gona ke ena sa dumele nna ke tswa ka gonjwele o ka ga Themane go o tloga mo gonjwele o ya ka ga Themane o šikere sefane sa batho ga ke gane ntwe le dirang ke manyatso fela ene le phusha mme ola le yena a feleletša a e ba under pressure ya gore ba tla re ga ka loka ba tla reng a ke no di azilimetšene ge di lima etšene maphelo a lena a hlakahlakana lapa la gage le aparela ke madimabe go ne dilo tše dingwe ka malapeng ga di diragale o ka se bitše ka sefane sa tatago o se ka ga tatago ga e direge nto bana bešo ene mma go rena nto e seng ya nnete e gane ba go hlwele nnete yewe o seke wa phelela go kgotsofatša bana ba ba go diriša diphošo o le motho o mogolo batho ka moka ga bona go ndwane re tshola wena bomme bana ba go ka bakwa ka moganong ga bona a se selo go bolela o ba fetola ba re o boletše ntšule lebe kore go a mma gorena gana ba bolele dilo tše ba di bolelang ba dire mašaedi ao ka bo bona e seng ka lape gana mma gorena gana gape bana ba bona ga ba tepotša ntate ka kapa ba re ba mphenya gana mma gorena ba mphenya because kore nto ngwe le ngwe ke iria ke re ke a ba kgotsofatša kore ke a e dira mara e šalela mo jwale ge o e dira o ba kgotsofatša yona ele o ba diretseng yona ge e backfire because of dilo tše ka moka ga tsona tše re di kwa mmo di o backfire bo o bua ba sole wena gore ene o be a le gona o paletse ko go re eletša nna ke feditše moroka koko nna ke tlo bolela le wena ka gore nna ena o nletše gantši ka lebaka la bana ba gago ene ebile ke a leboga le kgono ge ba tlile ba lefa cause tše dintša dilo ke thoma go di kwa ke a kgotsa mo ke le go gona bana bešo le nyaka thušo akere le nyaka nthušo ke tla le thuša bua ga bolena re ne lapa la mokgekolo la ga bomma go lena le nyaka go lokišiwa re ne le mathata a mahu a dithipa go itekeletša goa o nyaka go lokišiwa boa bute dilo tša bona a di loke santše di loke bo sese dilo tša bona a di loke di swantše di loke re ne bothata bo bogolo ba gore le latofatšana ka boloi re swanetše re le thuše tabeng yeo e fele akere and then re na le bothata ba gore re swanetše re ye go beakanya lapa la mma le loke le be gabotse dilo tša mmamogolo di boele ga mmamogolo la nkwešiša bošaedi bo bo diragetšeng ka moka ke nyaka go bolokiša ene ge ke lokiša bošaedi bo ke nyaka nnete fela le no tla ka molagae la saena mandate wa gore lena le ya dumela gore le nyaka go phekolwa ene le nyaka gore go tswe nnete ye nngwe le ye nngwe ka mokgo nnete e leng ka gona and then batho ba batlileng mo radiong ke tlo ba fokoletša di-cost tša gore o kry re ya go bina tafolokopo santse ba reke dijo ba santse ba direng ke tlo le bjala date ya ka gae tšatši leo ke phekola lena fela ka mola gae ka mola ke no bja date ka reka letšatši le leso ke bina ka gae ke tlo phekola taba tša bolena fela magagešo ke ngwago moswa a re ye mmerupeng re nyaka nnete ene re tekemišetše go ntšha ditaba ka mokana ga tšona taba tše di tšweleng mo ke tše ntšhi kudu go ya le ka mokgo nna ke beng ke di kwa ka gona
mmago le na ba nolla moremi bana ba ka a batle gae ke topa mabotlelo ke a hlaka moremi nthuše ke kgopela meropa o ile a e kgopela a re bana ba gage ba tlo tla sa le ke le emela ke maketse le kgono ebile ke le hwetša mo ka re go ra re modimo wa le araba le inyaka meropa le yena wa inyaka fela le kgone go ka gahlana so jwale re ya nneteng re ya go lokiša dilo koko tlogela go swara bommamogolo gore ba senya bana ba gago a re leboge gore ba ne le bona šiba ebile le tlile le gahlane motho o bethile ke legadima ke ngwetši ya mmangwanene ya mmamogolo re swanetše re tsebe gore ngwetši eo ya batho ge e bethwa ka legadima banna molato e bakišwa eng nkane motho a ka re a fitlha e le ngwetši a betha ke legadima ka bogadi na banna ngwetši ke pheko ge lapa le ka hloka ngwetši lapa a le loke go swana le lapa la geno koko go ntse le ba lla ba re no o emela lapa la gago ebile o bo ba ganetse ba tsena ka ga bobone ene o ka se laole malapa a mabedi re swanetse re ilokiše ke bona se se emiša letsogo go na le nngwe ke e lebetse ntate Moremi go na le abuta mama e mong abuta mama e monnyane ba itse ba e ba motšea ga gage abuta wa mama abutola mama o robaletse ka ga mama o robaletse ka kwa gae kore o tlhokofaletše ka kwa ga mama mama be a dula le ene o ba dula ka kwa ga mama malomaka o agile mo Dennilton ba itse ba e ba motšea ga gage a ya dula ka kua ga mama o robaletse ka kua malomaka malome wa ka le ena a senke go iba le dikapolo a senke go iba selo a senke ga gona e rilweng ka ena no gone jwale go ya le ka mokgosi ya mo seleng re thoma nto ngwe le ngwe fase ra le lokišetša dilo tše gabotse ene ge re lokiša dilo tše le tsebe gore go tlo hlokega batho ba bantši gobane a ke tlo ba le letšatši la gore le kgolele ke tla ba le ba ga Themane go sasa ke tla ba le ba ga Mammang nto nna nka e dirang ke koša ya go binela lena ke lokiša malapa a lena re apaka gabotse sa mathomo se se santse o tsebe gore lenyalo la gago ge le ka se loke bana ba gago lenyalo la bona le tlo ba sokodiša go ya go ile ene a re nyake gore mola o nyetše kgole kua Venda o tlo bue moki ba re o buša ke mathata mo gae re nyaka gore go o nyetše wena le mogala ba gago le tiketle gabotse go be le bophelo ka gare so Malefo o dula fase le bona wa kgetha date then wa ra beela date ya ka gae go dia bua wa kgetha date and then wa ba fa yona ra tla ra kgona go tseba gore re ba thuša jwang lebaka ke gore go botlhokwa gore family e nno šitle merupeng re ko taba tša yona ka moka di sa shota go ya ka nna di sa shota go sa ne taba tše ntšhi kudu tše di santšeng ditšo so ke di nyaka ka mokana ga tšona ene magagešo merupeng le tekemišeditše ga ke nyake motho a go tla merupeng wa gore ke nyaka go bona gore moremi o tla di bona na a re tlele go bapala merupeng re ntlela go aga malapa a rena re apake gabotse ka mokgwa go nyakegang ene le tlo bona lo tša lena di tlo loka koko taba ye re e tlogela gona mo kgweding ye re yang go yona ye ke tlo le riela date ya lena le tlo tla ka gae re lokiše dilo tše le dipheko tšeo re di bušetše morago ga botsona a se tša borena pheko tšeo ke lebogile kudu go sasa magagešo ke tlo re bereki ge ke fetša ke tlo tšwa ke swantše ke ye go epa dihlare tše dingwe basadi ba lla ka selumi ba nyaka ditaelo ba batlang ka kua gae ba tsogele forogo ge ke fetša ba bona ke tlo tsamaya ke ya go epa magagešo nna ke lebogile thekgo ya lena ka mafaratlatleng batheeletše ba motse community radio station ba lapa re a leboga malome ka kapa ke lebogile a go tšwa go nna ke le morwa motšhama